E se lia male tolu afe tangata whaingaruenga i Australia wa amata atu i lea so, si itanga i o lātou rutongi ana o se si itanga sa fola fola i le malo i le temi wasola e amata wha amamalu i lea Samoa Novema. Whailua mai o nei suinga na pāsia i le tausanga taruai, suinga o tāpuni ai se vaenga whaalitu la fono mo tangata whaingaruenga i ngā luenga leipa, ai tutongi e tangata e ana company ini tutongi mawalalo atu. O tū la whono fōla ia sa fuafua e whaamutai company e whaafai ngā luenga ina tangata i ngā luenga leipa, mai le whaia pēo lea tūranga, ma le ao fiai au unanga e pēo le mining, au unanga tau waalele, warehousing, ma ngā luenga whasimanu, e matele i na whaalangolango i company e whaafai ngā luenga ina tangata whai ngā luenga leipa. O nisi lao le a benefiti mai nei swinga, o lau whainga ruenga siria marewalu se lau a le Qantas, leo le a amata i le sore si itanga e 28% i o la tututongi, ma o se whaatatau ua taria le rei le uni o tangata whainga ruenga le CTU. E tō tolu tangata ua mōlia, ma e siria mare se fururua tausanga pe atu whaatase o la tau whaasaranga, o na oni whainga tau whaasase, e au fia le National Disability Insurance Scheme, le NDIS, ma le ofisa o la fonga le atunu le ATO. O Federal Police no la tau mawaina le tusa mare valu kilo le auro, pe a ma le ono se lau wafe no na tau, ma le sidia i le ono se lau tolu suru wafe, cryptocurrency. Na avei fo i leo mata avale taungata e tolu le BMW, Audi Q7, ma le Porsche, pe a ma le lua se lau lima suru wafe tau au whai, wha pia fo i ma juries. O le suenga lea le Federal Police o le Operation Pegasus na amatatu ia te se malua whiru sfuru na anga i se syndicate sa whaanga yo ia any company se tolu o tau whaavare ai le NDIS ma le whai o talo sanga tau wha se i le ATO. Whamau nisi talo sanga o whao ngāri poti e le moni mari wharimai medical e claim mai tupe mai le NDIS a e le ini a whianga tu mau. O tō tōru rau po ina o whiairi e tō lua ma le tamaita e tō tasi, o mai ala wina whaasaranga, o whaatonu e tō tongi i le Commonwealth, le sidia ma le rima se lau fitu suni maafe. O le ri mai ride e tōru subaru tūsanga, e ono tūsanga ma le ono maasina lo na whaasaranga e le wharapipui, o le isi ri e whasu tasi tūsanga, e lua tūsanga ma le sefuru tasi maasina le whaasaranga, ma le tamaita i mai la Kemba, tōru su tōru tūsanga ua whaasara i le tōru tūsanga ma le rima māsina ina ua io e uma i lātou ia i o lātou mōrianga. Wā tiri whaateleina lau whae o teu fungala au ma cards o alo whaanga o tangata momoriane i le ainga o si tamaitai mai me le pone, le ana mawatu alo na tuangane ua maniu ilo na whale i le asonga fua. O le tamaitai suafa i Nikita Azabadi mai South Morang i Melepone, ua maliu, ua mori aila na ua tama ua lua tausanga o mafuta, Joel Mikalev, i le fasio te tangata. Sa te tau o na tūra i le ri i le whaamsinonga i le sururu le basa nei peita i le i o atu, ma le whaamtaranga lana lo ia o lo ieni wha le tonu tau le soifua maloroina ma o lo i le wharamai. O le asolima o mati o le tausanga fōwa toi whaatulanga i tūla i le whaamsinonga, ai o tuangane to lua si te maitai ua mariu no la wha i lua i le au whaasaralau, ta alusia ia iai se suinga i le tūlanga o sa wanga i te maitai, ma ia awane i maliu fuala la tu fine, lo wha awauso e suenga i le wha lawe ma le mea tonu na tupu. O se tasio company tele Australia i o unanga i lunga o pengta wha ilangi le online retailer o le TNR Sports International le a fo i lātou te wha ngai o ia le Sports Leisure and Bike Scooter Hub o wha le tonu a sa wha leo lava popolenga le pūlenga i le tūlanga lea mōni nei māsina taluai. Pea mare fitu miliona o lo ai tālafu wai i ana pāanga a siria mare 5 miliona lo ai tālafu wai i le whaita wafele au whaatau. Wa ripotira nai ni usaro rua i ripoti na tuwane creditors e whaape o lo o tatoere se furuwalu wafe i le tu stupe a o isi a seta la company e ono toe mauane ai tupe nisi o paanga o lo ai tālafu wai. O le New South Wales Fair Trading no la tuta ua le ripoti a le a Current Affairs sa iai whaasea e tolu se rau iwas fulfitu e whaatatau ni whale o loa se tolu ma ua whaia neise suenga pe o so dia le tū la fono o le Australian Consumer Law. O whaeroa la ua tāpunia fo i malata upenga te whaelangi ma ua tu ufua whalenga o si o roa e tolu i Sydney, Melepone ma Brisbane. Tara muli
Ni putia le 7 News i le Basile mai au na whaeroa le Sydney Roosters i le rita alo Terrell May e sa ili seisi ana kalapu fau e ui le ile vātu nei ona toi whapopo le isi ana kon karate i le kalapu mo le rua tausanga. Whai mai le ripoti o Terrell, ruasu 5 tausanga, tu ina i le whatangana le Roosters e anga i esea i seisi kalapu fau, e whai mai ripoti e whate i le to tele i lea whamtalanga, e mai se ono le isi ari i ta alo le leilea sa matua i mana o mia fo i le NRL, se teimere i mamau atu. Ta ua fo i le ripoti o whaedo atu i le ri ta alo lo camp i le awa Samoa i Enelangi, o lo te lele awa noe ono maua mo ia i isi kalapu, e le o ta ua i le ripoti se finangalo Terrell i le mataupu, e pei ona whaedo mai i li poti. Tala ia Radio Samoa i le nei asa whareile, manuia tele le whae ungora vai aso. Radio Samoa. Taslima i vatomu. Ama. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Masa maua i le fisosoani mo nei whaafita auli. O whaamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua i whaamtalanga o le fale talavai. I le taupito nuu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whapea Marurua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matui pui o le whana witi. O tui pui le COVID is flu iwa, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whapea matui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mai moa i lau fetu Samoa, le au lakapi liki at mai tai Samoa. I le aso tōna i nei, le aso lua Novema, i le lima i te ai le awhana lima. I le malai ale Go Media Stadium, po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Bully Kula. O le awanoa wha auro le nei mo lau fetu Samoa, mo le ofiatu i le ipu o le lalulangi i le tausanga fau i Farani. Wha tau loa sau ticket i le ticketek.co.nz. E tapoa i ai, lau fetu Samoa. O na taualunga i le ta alonga mata ina alii i le vao le Kiwis, ma le mate maatonga i le lima i te ai le valu i le afiafi. Go Fetu Samoa! 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nuu o te novo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuu o te novo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Rangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Machalasi. Hangi mai se matangi, te momoli atu ai. Oh,
pe asulungia ele masina pe fa pe fea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matani se mamori atu ai Ia, whatalofa ia te oe ma le nganga fifio ma le nganga whaaftai le nei fo I vaenga o le whaua wina o le tautua le siu whonga o Samoa Radio Samoa sfulima I vatolu a mo I au kilani nei e na ua se furu ma le 5 minuta le o te ai nei le tu lai wha ta walunga I a tatu tala I vai whanua I a whapea fo I le au unanga ma le tautua a le tofa I a whonga bua o le vai maunga Ia, po le talega fo I a se manu, Francis Ioane, ia whaaftei le tua, I le hawa noa sa tau tua aima, whaafonga fo I le nei aso ma ue vai vanga, I lunga o le apia fo linga, ai mai se fo I o le tātou YouTube channel. Ia, tatalo fo I a saunga le bu, le toi fo I atu I a inga, ma o se malo longa fi le mu I le whaiunga le nei mai aso I le tō wha ia whonga mua. Ta liu mai le aso ngā fua. Toi wha au fo I le au. Ranga mele tautua e pei ona masa ni ai. Ia a ole au li nei. Na gona lava le wha maulalo fo I luma o le atua. Ona o lana ta inga ma lana wha mdianga. O lana wha soa I le ola ma le soifua. O le au te mai ai o tātou toi whi rai. Ma le au ona nei. Ia malo taupa ia mawalunga. I lumo le du e le o tua le du, ia whapena fōi. Pu e manu e le o pu e mala. O pu masani e atangi ai ma wavala I le nganga. Ma le loto whawhitai I le atua. Ia ona o ana mea lofa ma wanoa le lei. Alo mwhai una tātou whetu wha iai. Lei ata wa savea le nei, leo rua I alii se Yuli, Al Harrington tu manu vau la vea. Ia, he se teimi tau nuu mai fōi la umalo wha aloarongia. Ia mara soa tau, le sunga ia se Yuli, ia la auli, Isaac Paunga. Ia, o le uso le nao ma to lua atu I le nei e fiafi. O le ua sfulu 5 minuta wa te ele tu lai wha. Ia, ai tau nuu mai loa fōi ma la umalo wha aloarongia. Ia, e tau tele, a whai. O le ua ngai mai, ia o le nā. E whatalo whai ma le nganga whaaloalo. O le fionga I le rii malu o le malo, ia, ma o ia fōi o le sui o le malo lea na malanga atu nei I Samoa. Ia, o le malanga le nā e whasoswari ai I tātou o li malu fōi o le malo I Samoa. I le nganga whaatai, ia, ma le nganga whaaloalo. Ia, e whaatalo whaatuai I la fionga. I satini sidia. O le matanga luenga o leo I New Zealand. Nei, marolo sa I fua manuia fio maia. Tala mai au no lato I tai. Lato fo I le ala. Ia, ai mese fo I le lato I le ea. Ia whaaftai le atua o toi. Teitai mai le soi fua manuia. Ia soi fua manuia. Fio maia. Fio maia. Ia, pono fio fo I savea. I le ni tula la fia fifa pe fo I elu sa I Isaac. Ia, mese le pulenga le tato ale sfasala lau ni tula la fia fi. O le vinga mal whaftai le tua. E mo I la vai poto male ata mai ia no male lofo le tua mala na teitai. Ia tātou te le au lia ia nei aso. Whaftai fo I le tua wa. Mo le nei avanoa tātou tui whelo whaisire wa. Yo, e misi ala wa fo I lau o fionga ni sa tini sinia. Ia sa whamar malamba wa fo I le atu nuu ia le tūlanga tāua o louto e se atu. Ma le se lau lua se fulu o isi fo I ali mta mai ta I leo. Ia, mai New Zealand nei, o loutou sao le nai tātou tani na malo, ia sa whaatino nei. Ta a mata mai na, a lea sau ripoti ma sau sila, o le tangata ngai, o le
si o manga, the atmosphere, the environment, the people. Yeah, e le fa pe o tata longa la foi nei. E fa pe o se o sau kofisio po o sau. Se le la ka foi foi de o mea ka kupu i Samoa. E ka pia sa. Fa te sa vea se foi le mata ina foi ia. Ma le vainga fo i le vai terminene mato ye sa vea o le vainga mo o le vinga ma fa le tua na mata la vale fa moi i le manuia fai u le manuia au te tonu fo i lo toi po mai le sila fia o tato tu ma fa fora le wa nginga i penga te fai langi le wa nginga fo i le langi le tele o le taua ma le sao o le tato tu i le fono nse vete nei po le jokam lua fe lu suma fa ale sa isi tangata fu le sa ia fa yese tu singa se polo fisa wa ta u mai le tele o le the whole scope of it me o man tua sa ve sa o fa ia tala fu le ia lo ma fa na o le tu usano no fu ni mana tua sa tu ua e ma tua a inga ia ai malanga mai ni sila nei sei di malo sei li manuia ai ale langona e tu e fia foi ina ia tu e fa foi le lo fa mai tu e fa foi le o nanga le tatu tunu ia le la tau la o fa moi o le winga lo fa mtalanga foi le tolo pulo i le mtanga luenga le lo i Samoa na fionga komsina va pe foi ia le pulenga ia fa pe foi le fionga minsta e le tu fa e vala uliam tanga luenga le pe fa tangisia fo so so nim tanga luenga le ni sila ya a me mele i nei sabe ya muli fo fa tai le fingar kom sina tanga luenga le ni sila le talia le fa tala ula mai an tanga luenga le Samoa o le vanga pito silin ta u ya tia ula vai u mo wala vano e mo wale so tanga le yalo mafana u Samoa vai o la ta tia se le lo telo tanga luenga fo le sa mi fa isa fa tanga le titi alo mafana u Samoa mo wala vano o isi yalo mafana o ta to tunu ia o isi le mo mo Samoa o isi na o la iti tulo man tuone na mato malanga ya se tema e se la se tema ia wa bi o se o ta lo ma vai au le na o fo au no le tunu wa o vanga na mato ye sa ye vanga fo le o i mato ye le malu si anga fa tu la fo no tanga luenga le lo Samoa mato tinga du e o lo no winga o a powers o a malu si anga le lo Samoa kusale ya mako wale o mato lenga mako ke mi lenga mato no Samoa o mako o le Samoa na lilo sa ise soundinga fo le wale na fo soundinga pe ya falling away o na fo fa to kai bo to mo tu inatu malu si anga fa tu la fo ia lo winga la na lo fa mtanga vo le esele mato fi e va tu fo le fa malo mal fa ta yuso ma tu fa fine o lo nga lu mtanga lu nga le Samoa ona o le mato maftanga fo dielo e mai la vele aso mo ia wai na yini se la tu le na mato ma fu te lu ngorba ale na mato no foi mau le telo te mi ma e kalkalo ngo ma so tanga ma dielo e ni si mai so ta tu i vai lele e ni si o ai nga mai sa vai fo le na mato fe lo ye o le vanga ta ai o le vanga pito sili ya na ta wo ye cha wa au sia le moe mitinga ma le fa moe ngol tanga luenga ma le malo o Samoa ia mo se fonu tanga filemu a safe jogo ma ya wai e kai le e ke we ingi fa fitau di mo kere no mako ai ina wo fa I ule jogo it was a safe jogo ma isele mana yo le mato fonu tanga le ne tato malo Samoa ia va tu fa malo ma fa tai uso mo tu fa fino tanga luenga ni sila le anga ka ko nga lu fa tasi o le si vai na mato wo ma aveni si o atunu palangi maoli il mato malanga le o le fio o mai o le fio mai e fou fo ile na to sila ele ngata lava ye la fo no le atunu o tangata le tato tunu o luna ta ua mo tanga luenga le lo ni sila o le o fo I mai le vainga le palangi mai lato le la wala to wilo le awala e mafai una la to fiso tai ai ma le lau tele I New Zealand
pe au ni ngā luenga ma i te mfu ilele whaatino ni ngā luenga mtanga ngā leo wala kou lo foi o lisi la ma fuanga le alin whaapea lisi kanga Samoan approach Samoan approach pēno tau pune fio mai ai whaafitai le tua e vi ala tua o se whanutanga pito isilian saunga le mu na solunga le lei mea whaafitai fo le atunu lo lato lo funga whiwhia o mato whilo i na yasu i na mato mafutai. Ele i aini si fo le na sei tia mai po na rest ai o whai loa mai. Le ian mato wala vaenga le se vaenga mana tua save. O venues po o vaenga ia sa e whaifuntanga. Sa ia umamtanga lunga leo ani usila. Sa mato ngā rurua whaatasi. Wa o le vaenga le sa wha maninoa. O le fono an malo Samoa. O New Zealand ele ise vaenga e pule makolfo o mato e lango fa mo o tatu tinu. Pakingo le ele la singo la kailo o lo winga la lo fengo le satini sini o le na mix ato ia leo ia no wa no o la vai Papua New Guinea le no to fo I tonga fiati mana na fa fea na tofi ia ma ia mix ai fo le na o Samoa ai tofsia ma sui mai le tu mana tu o ila to ia sa saunia ma planning na fo ia le fontanga o mana ia vai ngai fatino ia o le matou la via team le not le na foto ina ila to ia wa team sa ia mako o sa king singia o le sa tini ia mala tu tanga ta fainga lunga po constables fo ia o le foto anga la le na ave a ko wo po fiala ma no fonga o kalangua I usoma tu fa fino mtanga lunga Samoa nga du fakas taimi umala matou te o fo le matou te sia masiaki matou vinisi mana usoma tu fa fin la mo kioko o lai miko fatasi ma usoma tu fa fino mtanga lunga o fo langa mako e kiliva ia tu lo fo fa fonga la tunu ia mako fangu vai malulu ile nga o le ngusila alu mai e te ala tu fular ke lokemi yo la no fatasi mai le ngusila ma Samoa la fa la toma no o le vaenga pito si la nenta the interaction of sort of inga for le by o le tau for le Gambia the whole process for is a learning experience if it too far I le culture le tato tu maleanga I fanua ia o so tanga fa le hainga ia ma tulanga fo I fa leo ia o mai le si leo me fai ma isi fo I matanga luenga I o la tau awa e tau nu fo I o la tau lau fanua e ai fo I me SSA ia la tau fainga fa mai o le la o iai le langona le o mai ma usola vamto fa fino mtanga luenga ngisila aki do tilo I tangata Pasifika ma awala e mawhaiona la tau fo I fa fitauti wakile la le vanoa male telele o onga le sona le na o mai sabua e mawhaiona la tau so sa ni fa le ya ti le o ona mtanga luenga leo Io tatu tangata Pasifika. Ia wai mo I FM o Samoa. Nenga whai Alo pumunia pe on ta ua fo I nisi o te ita I o malo fa pe fo I le minister. O le chokom al Pasifika ling whai. E mo I ale na whai Samoa. O le ainga Pasifika to le na whai. E sen matango whir vai ngale. Ai tō whai lo pulo. I pule ngā nu. I ma whai pule I wha pe fo I pule nu uma pule ngā nu te tasilam. Ia matangata lau te. Le lau tele, Wao, I ngai vai I sawe I tailo I mo I e se fo le tilo atu I lunga o penga ta whailangi. Ua tau o inu I le mana I o le te wina fo I o nu. Ia o le maa ke kipe o le maa ko base le ari. Pe o no whanga le sa matu fo le ave I uso matu whawhin. Ke lo ke mi maa ko ke maa lo loa inga. Ma tau te whailo I mena tunu umatala no. Watu whawhaftai le tunu uia wai sa mako uofu le mako ngofo inga. Ia whaisa lanchi na talatano ai ma matamam tina ma titu o le tunu uia. Wafu la fia ma malamala ko uia. Ia mato malato loa le yungu sila le mato te ato. I te le la. Te le o benefiti o le fono na nei. Ia ulawa ia. Ua tau lau o le wha moe ngai ufo I maku. Ia. Bala moe mitinga. E toe au une le tunu. Ia la, tu sarava pe na o le lua vai aso le na iai. Awa vai. A o leo o tau atu, o tau laka tō ninga, mau tau lai, whape la fo isi atu. Ele, e te I fo I o tātou tangata sa o tau whilo ai.
le mawhai ona toi fo i ato e whaatino le tautua. Ai, e uia ele o le tōni ngā leo i Samoa. A o le leo, lava o le leo i o le tō. Mai mana i fo le nā, e wha manu ai. Wai loa i fo i e tangata, le si section lea leo mai nei, ma le si vaenga lea, e se uma o lātou tōni. Mana tua sa iai le sash fo le le pe o le kava sa tu i o mātou lima. Sa tu si iai, Samoan Police. E mo iala e se kongi ngā le sama koi. Au i ai fa mauni ai au ma ko do le no sa o le matango fie le e to volo pulo ma va tu le fa maro ma fa aftai le fin te mai te palmia ia ma le kapini te fo le tato malo lo tu le mai ni ve te mo tau sang e fa pe fo le fin kom sina ma le tu lenga walo po moni sa ve kai lo ia fina ngalo le ku po ke ko au ringis ka usanga ko tupu se me fa pe moni ai o se vaenga fo le o le a manatua pea i tonu lava i le ulanga i tonu la wondanga i tonu tanga lo ngalo lo talfa pito i le ulanga o le wo o ke o ngal tatu a o ala fufuanga le tu le lumana i ma taimo mun mai Whaingo fia. Kaula ua wha mui. A wai soi fua ni fui whanau ma whanau. O e tupunga mai o sulunga titi. E kama kiki vai lele. Ngā la kui o sa king singa. E koe sau inga. I koe ni ua i le chokam. O se mea ma tautia le nā mea. A wai ta ua le sau noa ngal te mai tai pāre mea i na ua te tala. A ole i whaia le fontanga. Tula i mai whala lave lea na mangoto i le wha lea o le mana wanui. Sauranga mua upu mua na sau le fongo le tamai tai pālimia. Talo whai sa mo o tātou to mua i mala. A lea le tai au le nei. Lea ua mai o le fono. Lea ua to muli manganga ifo Faiva sa mo i manu. Oka. Le ima se vai ngā se le leo le. O le tātou fono. Peo le sile vai ngā. Se le mana ia fo le ngona fo le loto maula loia man fatawa la le tulanga vai te le ano fanga le taulanga ia pia manu fanga sa fia ia le fontanga ma uswai fono ss sa au mai e tapu la le tulanga sa va ia le usta ia ta vale matangata ia se le se fo le mata li o tato tunu le usta ia tu la fon ia wai jai le vainga le taulanga le sa tapuni en tanga luenga le o Samoa ia wa mako mo Samoa ke mire e lo ka ufa pe lo mengi sila ia mato tanga luenga le mato ngandue sa usta ia le tunu le ia se me nga se ia manatua o taimia ke le yo le taimi fa lu mo le saunga le mu la te sa su fono ia ma saunga le mu la tu le lana tapuni ai awan ele se fa vitau ia wa ia e mo isa le si de vanga sa tilo ia o le tau sa ia na ia so sa fa si lo wa o le tau ti mu ngala va ia susu ko i mamako le na va ia tanga ia la ia ma to tilo vo le ile mana yo le mato tilo tuni nga lu fa tasi ya matanga lu nga le sese ia wasa ia Solomonga o fiti ia ka keru ele ala kule nga le o sa mo Solomonga ngi sida o fiki o la susu fa kasi tato lang tasi o mai tato wosi tau langa and sacrifice honor o le tasi le purpose o le outcome o le fontanga le fa fena le fatulanga ina o me sa auto no fo ma api ai o ise fatal malo a fese no fanga se no usa auto ia mana tualanga o matula vai le sana no fo lungo le ai sa taule mona sa kaula mona ia me va kai le sisi ngomai basa tu no fa fonga la tu no va sa matuno no fo itai le manuao manuao telele Australia le mato ia fa se la muntu tangata le nano fo ia o fia ina tau mafa ma tulanga pen okay lo mara ia come ai le leile tau singa o le si le vainga le ia mana tu fo isa vea man fa fonga la tunu le leile tau singa o le tino ala le mafa fa sa o malia nga ia o le vainga o le si le vainga o le lei o me tau mafa e le fa malustino le taiao breakfast o le o uli ia mele fiafi o kai mi mai mato te tu o ile va avo ile mo mato sifi
mo ki o ma avea mātou lunch fo ia o umona peke le vainga. Usa ioi, e leima se vainga fo ile le whaapena i se keimi o mākoe furu ipu e ama ma lei. Whaatino umai tutonu le, tutonu le va, e rau whainga luenga le va. Ia, mana tua le vainga nina mātou e se fulu 5 minute. E sa oile va mai o lena fe ave ia mātou, mai le pau mātou po le waf. Anga i le va lena mātou no foi. Olo no winga tō tele i wheo i isi ta avale au mai o tō i wa a pa o i. Io, su sei o le va alea e whai ase kele o le va alea le ta ua o le landing ship fo lele. O le va alea mai ma ko le pau mātou, whaakadia ko mātou ta avale. O ta avale sa mātou wheo i van ma vaenga whapena. I na o lola i leo mako section fo i po vaenga. I venue ia wa uma o na whaatulanga i tatauna iei. Ia ona amatolulu ia ngalwenga ia. Mana tuala ia e tolu ia section ia sa ia le vaenga sa amata i fitu tai au. E le vaenga sa amata i le iva po se fulu le tai au. E le vaenga amata i se fuma le lua. O le la sila lea e fuafua ni se fontanga e faisi tuai. Ia le po. O se fulu lua la le te le mana ve le iva le po. Po la fo le iva. O le va muni o la fo iva se fulu. E anu va mumuni la. Ia e ke bloko fo lunga va ane. E mautu me uma. E le lei o le va inga fo le o la fainga wenga. E le Samoa sa o yo la inga pele i sa vai e se vai inga o le e se vai inga o fast fulu ia le Samoa le na mato no fa just asa ye ni si pe ia le sa campi i tafanga tai le academy fo ia le ia o te le lo la ispeno yo la ba le te lo ia ni si lo ainga lo Samoa le sano no fo i campi ai pe fo le kada le fa pertani fo le wa o yo machine fo le wa nga o kai mo si boy o mai venu si mo ke aku ma tu te nga lu fa tasi mo so mo tu fa fina nga lu nga lo Samoa le leile tau singa lama la to malo longa mo le so to inga ma le fingale ngale inga ya wa o ili si le I winga fo ili si and these will be relationships and friends for a lifetime wa yin vanga fo le ia va kula kadle ma no numero ia tal no e fai malanga tu New Zealand ia vala wa inuska ko kofi o le si vanga tau o aso sa tu lo fa fonga na tunu ia o manjo e mo fo isia matu e kale sia sfitio le wa lo tu mai le sa fo le sa o lo ia e va tu fa malo mal va ftai sunga va fenga mai le kale sia e fa casa I vai va stai le Natalia sia matu ma tanga do e kolu sa o ia o nisi sa o le kale sia katoliko o nisi sa tu po fela vale kale sia pe le kale sia mestisi le kale sia mamona o nisi foi la tu sa tu le vano o yo la to vai ia o so sa umala wai do sa na mato ia sa iai sa tu iai le matanga luenga ia lum fana o mo mo lo fais fu fang mo le no ma ko mo I kalesia ma tu ma futai e mo fu fa afta ile nga le mala nga lo fo le kalesia ma la fenga ia sa ma tu fa ta se e pe o le sira va nga tawo sa ve o le ma to lo va tala no nga ma le ma to contingency le nga tu ni New Zealand e fa ia lo ku ka ia o mo tu ia a fa la ma to lo tu itaia o ia ma uso mo tu fa fin o mai Samoa ki mi pati Pasifika I lunga va e mo fai lo ku ka ia uso pese fa kalo fa tu spaia ka pero fa mo singa ia e o foi itaia uma e o foi la o mai lasa o mala malama foi uso mo tu fa fin o isi atu ulena mata what protocols here o le ulanga fa Samoa o le ulanga la vai o le si vai nga sa mato fa ia sa ve ma fa ngala tunu sa lafo ia la toni nisi o fa matalanga fa Samoa phrases la tu che o ina ai ma ko kiri yo ave e mangisi o pese Samoa la tu che o ina ai ma ko o le si le criteria mo ke akula yo fa ngo fien ma ko ngal Wala wa tu somo tu fa fine palangi. Wa manga yer fisidi fa mol mole pe fier me der fa tai e o fo ilai vai nga ia wa sa fa ilo ini. O ka ko e fa ia ka ko o le winga le o fam talanga e sele mana yo fo no le wa ye se taimi. Wa ko fo ye la vai nga ia.
Isinga fo yo fatino ino o le ulanga fa Samoa ma le ulanga le o le la to. Ele upu fa pertadia fo le insertion. O le tuinatu ye o vaenga o le soifuanga fa Samoa. Matangia ile fa kirsiano ma lo tato fa vai le tu Samoa. Ia le la wala tu wa uina fo ise me fo. Ia le au fo ila tu yo la tu wa tu no. Ia po anisi swinga ma fa yo na on tu utonu o la to fu finga fa vai. So overall ya cha wala to o wala sine ta wole. Ile amatanga me le veve singa fo ile on le fa tu langa ina le leyo tu te ma Faiva o tu stala ma fa sala la. O le me fa after ye. Ya na tu unga mali lava. Ile lango tonu. Na fa so ani e foi mo le pato le tato radio Samoa malana lana YouTube channel ia mana me po ata mana me sa po e le tele o me ia matu mai sa o i le tato por Kalambe ia po le radio Samoa nei mama fai ona fa so ato vale le sina mai mo le tu o le vai na tawole wa le mato felo inga mo le fai le ava usul tanga lo ngalelo malo le fa talino i mato vole ia ngo vai ka kolikio a to fine ya hisha malo fo tau tu to fine fa pe fo no se ya sa ma to va ia fo ile ya o chei sa ma to va ia ile lango fo ile malita u o le tato fo I wale fa sa la sul mal kam mimika ko maka ikai o ese le tau o molo sao tau ia ele ngatala na e fio o le malu le malo le sa tin sinia o e foi o le tangata foi ngal wenga ma le tangata fai le sao I le tato por ka we ta wor vai ngal sa warun market ma to foi le market ma ko sa val valiale o ke it vai me yo le shiri ke mi sani le fa me fingera le si tina ma tu ana I pe yanga ke ronga o ia no fa lungo pala ia le loki kuku fa per kala lomku se pe ia tu manu va le fa me danga por kala me dungo lu ngora fam talanga ile tele ma le mamau le o pito ma vaenga o le tunu ma langi le lo e tatu fa salanga o le vaenga ta wa fu la le ia wa o tele lo po I ni si media sai la wa tilo ye Bill Radio Samoa le sala tu tele na la tu o me fa salanga o le vaenga ta real time TV o le nga sa o te mile sa tu pu io le si le vaenga e va tu fa malo fo I tatu pulinga ia me se fo ia o so tu fa fini sa fela wona ia wa me fainga ko fo ia fo le ko ki maka mo kai lo ia le o le sa ta ia I le vaenga absolutely ia ma na ia tala tate amatai ai I so se me lava so se Faiva fu ele se Mario ele tanga I fu bal sila to wa na matua teu ato sala fai no uma fu I tu mua na fa pena au te lola wana o nisi o no uma fio anga sa ya yo la to appointments fu I fa pitoa ia pe la ofiti ia na tali malo le va ia man o si umu fa pena tali malo le tupu o mota le fale vai monga tali malo fo le tupu mo le vai ngo a te lo le mesa o fifia o le au wala tonu wale la na o tau nu ulo I le tato nu I mota ai a matalo mo ngadwe sa tongi fo la ma ai le am tali o fifia po faftai le le otu o inu ma inga ma fai tau tua mo me fa pena o le fo le ngang faftai ele ngato la fa fon fon ba wala so fu ia le fiunga ile ya asile tu ya tanga ia male to fa ia manu palala male to telefo ile wa ili male wa ili sama to fa sanga ino amata ona palu sima ia ma fa tu langa lo le fingo ole mele ai e fa ila utala o te lo fola isi nu u vo ile tu wa umana teu ele io o ye se mai boanga mana tua vo isa ve ola vitalo e sonu yo le vaenga masalo o e wa fo ile ola ye se mal mala mo tanga luenga ya le pa wa le vaenga le na mato ye o venues il tawla pe la le vaenga fo ile le pe tau mesina ia o tato malai fonu ia o tato fam sinonga o le hola le fakasali I songi ia o I malu fo ia tona mato le orator le na yai ia
Pauanga vaenga leo te loia uia o lea na ia ile matanga luenga leo leo. O no fontanga ia sa ile fio. Ele ngata lava ia tupu. Ia a o sunga fono se le sa ia. Ai o tele o lola ia kala fai kai. Ia o tele lo ia nisinu. Pena o ia pele ai. Wa lo ke loia uia. Foto lo mu sa o i vai lele. Ia. O no la se singa la maro. Ia. Tena o to se tato no I vai le. Ia na fa ti tu a wala lua le tato lu. O tele I tiro la I le taimi le na ia wa tele la ia wa so ia savia lupo monia. Fa kwa kai loa pito no ia bo o ia le se singa I la toni. I se kai muti. Ia wa ma ko ia ango wa focus lo le task po le po nga luenga le wa mai tu tele wa mai. A fa pe ala pe no ta o la uia nga luenga sa fa tino I le tato fo. Ia on lo mato o lo barule so sane muli ia mako teams fo ia no fanga ia lo fa ia fon ia na fa solo le la si singa shakina yu so mato fa fine po okay e se me o mana mia ia sa ke lo lan ferve ila kula vai vo le tulo o no le vive lo le tau o si fieta o ma fa le vai ia ma sa va vai vo le so e tantana no ila tunu usai o la le nga duen e nga kala I le taulang si o la o I manu mai langi de si vai nga le o tu yai I la ona Robert Louis Stevenson ma tu ti e fo le e siaki ia ma tu fa ia ma tu a o ku akula ia e o fo le vai nga fo le pena ta o le va le mau le ia ma se mama la mo ma ko po an fa fika ia wa fo le wai e lo ia se pa wa le vai nga ma tu malangai o le jogum dai o ngoa ya wala ia mo ka ka le ro ko po ave singa lai ai pe yo le pe fo no tau temo sola o tini tau la o fa mo fa nga malo man tanga lu nga leo ia tau nu amatain le manu ia fa win le manu ia sa nga le mu kwai ya wa ya kwa maria lo ka lo ko fu le la tilo I tato fontanga ile vai o le saunga le mo health and safety yo tino foi standby ambulance o isi leo ia fa pena foi la to le first aid ia to te feel I foi my first aid kids mo soundly and I want to foi ni na ia paramedics na tu ni shila sa ia foi le foi mu wa mo foi le va no ta te felo I tamani I la tunu ni shila nei ma wo lunga foi la tu langa I tonu tanga lunga tine mu ia fa pe foi ia ambulance wana I o uma o le va alia sa ma to wo sa ele ngata tanga lunga leo ia o la to foi St John's paramedics no po le ambulance first aid so sa ni mo ia o ko I mga foi mu lo na wingala ele nga o Samoa a sa ko ke le mai Pacifica a le upumonia tailo ye nge ke we ngi fa la venga ma ko ke le lo a ya ma ko wa ya o la so mun muli no ma to fa ma va e mo tato mtanga luenga le mala vale o fa ma ngi sa le mas fa fita a viere me tailo to ana pa wale me volele langa ese te bi to no o to fa nga malanga le vaenga ai a saune ia tai po e mai o ele tato au po ata le au fanga longa radio Samoa volele na o fu ala vai o le wala e fa solo mai ai mai mo ai ele ia le taimi fo le o tau no fanga malanga sei vanga na le va ama na matua I fa I tu ala lua o mama o se ba ai nga matango o le taulanga e se vang fa pena tu taulanga o lo komuniana wa sa poloka o le taulanga sa leila ni si fo ile le sa fa tu ala lua vang fa pena ia ai ono le tilo si la le malo le sa ngole ia I vang fa pena ai sa poloka ia o vang sa poloka o le Samoa ma leo Samoa ngi filo o mato ino so soni o le polokaina le o le awala fa mautino o ne ai ya uya kailo ya I se fa fonga la tunu ma sirisa ai se fo le mata li o le fatino ina o ngaluenga mtanga luenga le lo Samoa le o ke kalangoa uya I le temine mato te mafuta ia I le lei o le fatino ina ngaluenga fa tai fo I wasa ye auxiliary cops foi po I lato foi o fa ya o ngale sa e va tu foi le fa malo ia lato ia waru pumungia ia walonga tasia uma mato I fatino ino ngaluenga ia na mato tiro foi
e nei tama mātutua, mtina mātutua. Ai, o le ngarue, ngarue ai. E le whapa o le whatine ino o le tiute de i te minan mātou mafutai. Masalo stasi leo au wala wa sisi I mawalunga ai I le tūlanga o le tau le leia o le matanga alwenga leo. Leanga I le 5 tausanga leo o tuana I atu nei. Talu mai le vai tau tu le epa ma le HRPP ma le na fai ngā malo ua tuana I atu. Sa tili tala ma me lipoti ai le matanga alwenga manisi o whale tonu sa atangia mai matua I ai. Ai, wa avea lea mea ua tula I mai nei. Ma awala e pe toi whaale lei ai. Ia le lato reputation, ma le lato tamali anga. Ia ma le tūlanga o le whaale lei o le lato tautua. Wa, le ai manisi na pisa inisi a mau mea. Na paua lea o le vivi o le fono, ma whaafitai I leo leo ma le lato ngalwenga. Ia tō ilo pulo, I le awawhionga le Minster. Ia whapea fo I le whionga le Komsina. Male mamalu awa e le ai a se fala pupatonga e ato to uma sa uma lato e ia fo ia e o fo ia New Zealand e ia leo la fa na tata la no ai fo ia ai pe o le tau au fianga o le ngaruenga mari I o le mari leo mari mtuma tai matanga ia o le langona fo le na e fia momori le nga fa ia sa ia mana tu fo I sabe mal fa fonga le tatu tunu o le tūlanga le vai o le matanga luenga leo ia e tuto ta silo mato fo I langona o ia le malo ku le mai New Zealand nei lango le malo o le mato le tuto nei New Zealand nei ia o fo ni vai nga fa por kiki po ia e le o se mamala mo sikima ka kia ia vai nga ia la wati do tilo wa uia I te tonu lava ia le mātou mawhitanga le mātou mawhute mo suma le lua aso le whaatino I nor duty. E mauwha fo I le ngāruanga tele. O la uwi fo I kikiloi. To tele fo I o alo mawhana fo pe fo I tamari o le tunu. Lava lo latu to mai le whaatino I nor ngāruanga. Ia uwhai ngōwhia ni mako nganu. Alo. E ei isi mata upo wa ngā langa whina ngā lofo I o le utustala ma I le nāwai tau. Awa o fono tanga te tele whapene I whai isi atunu. O I o le mausa lava tātou o kwasa sai le mato le tulou whafonga le atunu. I le whaatino ina o lātou wa I a te tau e sāwa wali ma pio boats ma whi e le wala. Whalawe lava I fono. Ai, pa ngā le tele o nima o mea wa le fo I whea ngai Samoa malona fo I ngase a malo I le citizen New Zealand. Le lau tau nuu I a le palemi o New Zealand. Ngoto le vao. Ia, tau nuu fo ia le palemi o New Zealand. Ai sa matua ta tia le lei I langa tonu le ono sa I o le atu. Resilience, le upu le, le na autu I le fono. Le ai se solo te, le ai ni a mio pua, ma le a mio paa, le ai ni upu e whaia mani le fonga mani me whapena na olo ale fu o Samoa se ia o ina le I le fono. Pe whanau tau o sawe. Kai le e po I ni whaafi tau li tu atu. O sa tutupu, o lo tutupu, I le taimi lea. Mako waia, e lei se mea ngā se. E pe fo ina fain ma por kala me mal le sunga tavaila son fua le na o whaafta I le atunu. O wai pe no tau o taimi o sola. Ele o I loa tele se tāpina penanga o le fono. I vaenga lava I ale malo. A wai loa ele lalo langi o le I le fono. Tāpina penanga le atunu. Tangata o le atunu. Ia tātou nuku ma pūlenga li I ma whai pūle ma wazi le isengu. Usola waki kire whakau vanga. Maanga ia. Fo ilele ina ua tū fo ile mātou fo ilele ma mātou malanga atu I le nofanga sa mātou whamautu. Pawalo le mea sa ilo le mātou fo ia au malanga. I le mātou ngofia o le tūtau ina o tātou aso se ala lo whanga ele I whapauli. Pera le wingoro la whamtalanga fo ilele. Kasi ya nga luenga le na o mtanga luenga le ni si le fa. Pul sang le. Wakulu mako kau au. Dela. I mtanga luenga le lo Samoa. E ka I lako. O mato lango. Le ala o makua kau le ia ia sia mako pelingi me sia mato fa moi moi. Le na mato lango. Ku o ya wala upo monia.
la fu ia nga fa sa mo ia fa ngo vai ngai a pa wale na o sina vai nga fu le ma te so tau au nei fa le tanga ia ira wona ai le se vai nga fa le to pe fu na kau le king solo ke ele vai au ing solo ke le nga ingi singa nga fa nga o le sile vai nga ile kai mila vai o le fono o le sile vai nga sa matali fu le ma e fo le vai a uso mo tu fa fine palang o le ili o le pursa pe o sinu o karpa ioi e fo vole le wa le longo le falsa ia na fa ma mala ia e penu tau le ai se fa fitau le ai se vai o le vi nga la vai le fa tai a vi le tu ma le fa malo ele ngata ile malo tama tai pandemia ma le fa nga malo ele ngata le afengo komisine ma mtanga lenga a fa ulunga fo yo isi matanga lenga ma si fa la puto a sididia o le tunu lo tili ai se le matango fi o le vai nga le lusta io tu la fo no ie mo le te ai o la fo le fa na io mana tu fo sabe sa kapungi uma ka ko sa to il ke mira malo le ai mai fa ya onga fa mo le tu ia le la wo uma le nga wenga sa fatino ia de ufa no le la ko e ka ko ai o le upomunia le ia ma sei si ele e iso na sao ele tatou fono le na fatiro ina tamo se te mi te se ele ta ai ngai vai le tamo te mi ma futa to nei ai ia ai e de vanga fo de le saven telo te mi te fia ma futa ai fo le shock ai e ka ki fai lo fo iso ma tu fa fine le ai ola nga nga sa ma to mani si fo iso ma tu fa fine ave nei ta mai ti e fa ta fa ma ai sa ye level no sa o to e mo ia le yo o ina yo ai nga i sa lava lu sa ia peti ia fa ta sa mo level no mani si ai nga i vai lele nga si pe rus fun mingu ke pe a fai tu la wala va makoi ia fo kai lo fo si le ia kami ke vai bang ai o le fa taina sa mo le no ia ai mo ia le ke le se taimi ia alanga lo pumongi ka la le skoing e ia ko ka fa ia le na sa ia nga lu nga sa te un fa tino ina o i amela ia fa mo ia va tu fo ia vai maru i nga ne yo wai wale lava si taimi tatou te felo ye nanga le nga kongia un maru I can imagine it tau lunga il tapo kalame ila ngona o tamiti o I tulau ia vai talavou nisi la to ao te mumone fatu ato e fo ia ai la e to ni ngo le leo ila ngona fo yo la to matua manu mafio ang saole ile fa ma po matu matile fa pe talo fai o fa na le le nu o le ai lo ai o alo umo Samoa saole. Can you imagine that? Peno ta ur te mo sona o le moe mitinga ia nga yu ma ko ya ke sa inge sa ile no manai se lu manai o lo ainga ai o se ava no e tau tu ile tunu ia o le fa wa pe le tau tu o tatu tunu ni sele nei ai se la la ngona ngo ko fo isa mo e tau tu ile tatu tunu e mo i o le ngo o tau tu mo Samoa peita iane o le wa ko i mangu mane yo tatu no o lo ke fe lo wa ia ma fe ve i o tatu wa inga wa o se sao le o lo wa inga o na yo tatu wa inga o lo tala no fo la le uso matu fa fine wale fa fonga mai ni se te mali I fo yo o tatu tunu sa mato malanga fatas o le ngona le tas sa ile te mi sa mato vala o mato maluso ya tu por sami esa sa vala o fo ile le matai tunu la vala o le mato matanga ngene ngama ko o ke e ko no e mako makai e makwa ele lo ang Samoa e mato fela e mala fionga na nai ai makwa ele no foi no ngona fam talanga foi le wa nga le mato malanga le o le mato so ta I mana yuso ia le na mato fai malanga mai lo ai so o man fa pale ye yo lato wa sof o ni so lato ia mai farse la le fanga tu lo le fio ila to mai fala la tai mana malama le I lo lato fa sino manga ar kai mo le wo ai ai ula vai o te whaafta I lea tua I lea wano whaau. Wa ma whai ona o mau i sea wano a fo ile leo te tau tua I lea tunu.
toi fa fo I payback toi fa fo I le au nanga I le va ile nu sa o ka ola mfa ga mo ile tunu sa ta ola mfa na mai oni se o som tu fa fini na ma tu tala no e mo ile I yo o sa mo do nanga ko pe o te mo mo le mai le fies fu ko sanga e tinti ti palang ina ma tu fa malanga fatas sa ola I sa mo ele o sa mo ola I sa mo se yo ina ivo na tu sanga ko fo I mai longa ma ko ai ko fo ia ku kingi kida I yona la ngona na o ma tu tala no o le uko fo I longa ai o la ia io o la ia wo ma la tu ma so tanga le na la tu fe la I sa mo o langa ia fam kalanga I'm coming back home o yo ta no fo to ma fo il ta u o le avano ia o la vaia ia e se fu ina ngona ia peno ta o te mu so la no fio ma se Kene lo polar fina ngalo le ko pe mo si avano. I will mo le avano le. Yeah, it'll stay with me for the rest of my life. For the rest of your life. For the your children, they must be really proud of Malamalamba Melon. Yeah, ele ngata fo I sia fana u ya o tina fo la inga. Ya wai mo ia fa pe o le waluna o lo ia la ua ka ua ko ima no la inga o so tolu. Sa o matu so tai. E la ngona fo la fana ia fo ia o se lu ile mo la fana wa ye la fana ma tu fo inga tu lo fo ile le fa fa ngala tunu o le au te foto ina la fana ko fo mo ile o la fana o I Samoa ia ai te le se va enga I te tauna to fo I avise o nanga mo le tunu pe a failia e mo la vango wa ia te la ia o mileola e o le vaenga pito silinta wa fa fitai ne ia vano fa o moa e toi au ona ile tunu I ola ka kalo I ko mo ngi ska usang ko fa sis ka ko chogo to fa sis ka ko fo ke le sa mo ko fa la dia mai o le toi nga fola le le pe le United Nations in New York ma I malo o fatas le o ia taupulenga peletania ai o tu matila ai ono o le taimi mo le o fai mai e se tu o le titio pasfi ska mai kongi ai ngole o me ia o fula e fai e mana tu ai lo matu tama a wona ngalo ia te oi le vai puna na e so mai ai le wa to e fo I fa fo I le vai I Samoa ele me na tafi mai alo yo Faiva le la wanga ngai fo Faiva mapu mai fanua ya upu muri mai lau fionga I le malu le malo tawalunga ia e wa uma le tu la o tata le mo I kula ka ua e mo molir va tai lau fionga sa vea mar tatou alis fasala lau fo ne fiafi mo lava no fa o tatou por kalame ia e aso to fo I vai malu I puenga I le paia tatou tunu a faingo ka ko felo I Samoa o le mo se tai mi fa malu luatu o la fo isa tau sila se tau whaafunga fo I la se tu masianga wale tau tamali I lau whaafunga malau sila malu ame whaleo tau whinanga no whaafutai Samoa mo lewa no sa mawai ni nei aso sa tau tuai mo oe a ore te talo ia to e mai sisi malo si masi ola mai leli e koe kauku ai ua o le upomoni sa vea e le umarfi tau tuai le tunu ai o le whautuanga fo le tātou tunu ia vai fale e molo ai nga molo saunga le mo tatu ta pena atu le tatu weekend mo wor tatu tunu se weekend fi ma se weekend manuia ia e me se lava I lungo awala vai fale ne e tatu fana witi mana e tatu matu e man ko faka ko ngumela tas o le numero le te vala winen tanga luenga le I se fala la fa fo se I lo tupu e a fia I lu saunga le mo o me to tino ma le soifu o le tasi o lima e mo wo se so sani mo oe ia ai le o se fa le fa fo se e mo fai fo na fa tino I lungo le penga te fai langi ma le olu tasi o valu Faiva sa vea nga olu ar ker fongi Samoa sa tali ia mana o ngau le atunu ia fa fai le atunu o wone I se vai ngai fa pole nei fa pe o fa le ma fo fo vala wa kulek nanga le telefoni sa vea ala o nanga e le sul fa ai kula fiku wa so vai aso e mo le so sani mo o Samoa la wa ya tau ma vai ngor tu la fa na ne tu la fiafi manuia fo I fu fango toi ia o ne fiafi fa pe fo I le weekend I la fianga ma fratua e fa pe fo I le sunga lauti ke va kulka ka mo o le ia fit ka ka ma le mela mali tau lunga fa te fo I le fio mai o la fianga wa o tala I fi fa longo I le tunu
Le ia nisi mea mo isi ngasu. Mari. Na le fia Ia. wharongo i le tangata sa ia i Samoa. Awa e alu fo i o mai ia te ufa pe vole o tangata. Al pe pelo vole na. Ai vai la ia. E taunu o mai oi. Ai fonga loe le fionga tu mai tai par. Mi el fa mi anga mo Samoa. Au whainga lunga malo. A le ua o mai nei. La vea koi ma. Te langa le la vea koi na ma fa kainga. Malolo nei te malolo i la songa fuol va fatua e uma. E se vai lei. E tau ala na avela u claim i tom. Alanga o le koe malolo to e la songa fuol. Io, usala. Pe ala le ua vea koi ma fa ma ya na le a. Ma te tele lo fionga le ta fe lo i mo le soi fo la lei e tu ile. Tu no wal te talo ale na. Tātou anau outou, ma tātou, o tama whanau o lea tunu. Tātou te toi fōi, e wha fōi se mea lofa i lea tunu. Ono o tātou o tama whanau, o tama o le ele o maa e le furia, o le ele o Samoa. Ma o tātou ainga ma lau whanua. Ia, ria tele, tātou o le whangi ele malolonga. Fōi mai, ia, whenua, ma tātou talafou i vai whanua, ele ngana peritania, toi wha wau i lea. O le pole kalame, ngā Gagaifo o Faiva, mali ātou o sawe, mali sunga lauli. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. E whiwhela vai whaatala whātu i le nei vaenga lea wauli se whaopoponga fōi o tala mai atunu e mamao ma tala le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai sa e tūtonu, whai mai o le pomu ina e Israel o se whale mai le tu i mātua Gaza o whaaleanga ina umai ma vai la au mo tong fitinga o se whaamatalanga lea mai malo au whaatasi. O sa palai ia sa mato e mana o mia mo tong fitinga, ai whaato a lima nei aso talo na kiri vātu li wharamai, i se ngā yoinga whai whaatasi e le United Nations ma le WHO, whaala putonga o le soifua malo loina le larolangi. Whai mai le so upo malo o whaatasi Stefan Djurjarek, o le ma whai o na ngā yoi le whai o seisi ngā ruenga le au whai ngā ruenga la vea ai, o na o le whaaleanga ino le uta tele leo sa palai o vai la au ma fuala au. O li putia le CNN se whaamtalanga mai a Israelu, la tau tele i iloa ina se ospa inga le wharamai lea o Kamal Adwan, pei tai olo o ilo le temi nei, ma ua la tau ta ua fo ilo i eile au whaatupu whaalavelave le Hamas, lea i tutonu o le wharamai lea. O le isi ospa inga na whaia Israelu se no whanga i Gaza, e lata i le refugee camp, ua mariri wai ai titi mai peto o se fulu tolu, ma le tolu se fulu o lo o marinua. Ua tā ua fōi, ua taunu watu sui mai Amerika i sa sae tūtutonu mo le whina wino se while mui lea i tūlangi. I le mataupu ia Iran ma le tau whaatātāne o niana ngā yoinga whaasanga ia Israelu wa umana sao noa se taitai awa le vai ngā awa Israelu e maua lunga le tūlanga o iaila lātou sauni mo se ngā yoinga e whaiane e Iran. O lo iaili pote to o fitu o maririu Israelu o na o spainga a le Hezbollah. Mai Korea mātu, North Korea, wa whaelua manino mai e lea tunu, sao lātou whaatinoina se whaataitainga o missiles i le tai au na nafi, o se ngā yoinga e tatunuina ua ausi ai se teimi umi e whana e nei se aupenga, whaapea lea tunu. Ua whaia lea whaataitainga e tō ni na yaso whaataunu le pālota a Amerika mo le tofi perestene, ma ua whaia fo i le mai o na lapta i mai Korea i saute, ua fua pia o ngiange whana ne fo ni a lātou whaataitainga i le vai teimi tonu le whainga pālota. Ua ripotio ua whaatino e Korea i mātu le lātou ngā yoinga a whaamarusia atiria na tau mawhainga i le ngā osia o mea tau niukiria, whaamarusia fo i o lātou so tanga malusia, ma ua atiri whaatupula i aipopo le ngole tō tele. Whaamania mai e sui mai Japani o le miso le ana whanaane a Korea i mātu na lele mo le 8 minute ma e ono o olo na maualunga i le 7 kilomita ma pa uai i le sami leitu i se sifo o Kushiri Island i leitu i mātu o Hokkaido. E le tau mateo se tu ai ngā fōlea o lea upenga ua whaia, mai le o fia Amerika ia whataita i ngā Korea i mātu, wa mai a lātou o se solia lea o aia i ngā tau le pui ngā amalo au whatasi, ma o le a whaatino e Amerika ngā ruenga umai wha mautino ai le saunga le mū, o lona atunu ma le Republic of Korea a tō fo i mai Japani.
Wa fia le tunu o Taiwan i le typhoon o Kong Ray, pe ono lātou wha ingoa i se tasi leo waenga lo wao le tau, e a fia i matangi matua i Malolosi, ma whato ato e a fia lea i se tūlanga whapea i le lata i le tolu se furu tausanga. Wa onga ma wharewhainga ruenga i Taiwan, tāpunia uma mai lava ana nafi, whapea foi ma supermarketi au sauni ei tangata mo le teimi a fiai la tau le matangi. Wali putia o matangi o atu i le 2 kilomita i le tūlane Malolosi, lo nuinga wa whaturanga i se whai lo na vaenga wha, category 4. Tau fia uma ma whaalea o ngaina malanga wa lele ma waa, ma wa whaelo mai e sidia ma le fitu se fulu, le au maanu nua ma le tangata e to atasi ua maliu. O se tinai 5 se fulu ono tausanga na pa u se la au i lunga o lana taavale ma maliu ai lava. E tele whale mo motu sia ma yeile e le tise, ma ua maua li poti e whaapea i le masani ai, se i tu ai ngā taifun ma losi whaapea i le temine nei o le tausanga. O le typhoon season, e masani o na pa ure vau iulai ma se temo tausanga te tasi. Wari poti e whaasolo i na whaititia le malosi o le typhoon leo Kong Ray, ma ngai ese ma Taiwan i se taimi o le so. Mai le Pasifika i Samoa, o whailua le Samoa Marines Pollution Advisory Committee, po le MPAC, po le komiti whauwhautu e mataupu tau le Sami i Samoa, o se company e whea ngai ma le avesea mai o waa mai le Sami, sao lātou wasia sia le manawanui, ma le nofuanga o iai, ma waa ai iai po o ame o lo mana o mia, e avesea mai iai le suau o lo iai pia i lungo le waa. Ta ua Radio New Zealand o le ngaluenga o le avesea mai o le suau u le waa, wa mai ona iyo ina le teifono o le komiti le i Samoa o fui tupa i mausi manu, ma o mea whai ngaluenga umai mana o mia mo le wha moe moe wa tā pena umane mai whangarei, ma fuafue tau nu ia pia po le asa lua tolu po le lua sulfao Novema. Na ia ta ua foi o le tolu o isi containers mai le waa lava le manawanui, wa avesea mai le a au ma wa toi wha foi mai i New Zealand. Whai mai le MPAC, ua wa ia le whaaleanga ino le a au e le tau mate mai containers i e tolu, ia ma ufai lo foi, e le vaenga o le pui pui ngā New Zealand, o lo o avera la tau wha mua mua le ave sea mai o le suau o mai le waa, a o le isi au po le team, o lo o le fonga ele ele o le awhea ngai, ma le pui pui ina o le sio manga. Whai mai o le leitio wha wamalo New Zealand, wa mai ona longo ina tangata, e au mauna la tane le whae tu o lo o maa ngoto i le waa, ia li poti ane ni kiso, o taota po ni whaailo lavo ni mea ua whaaleanga i nei le Sami pe a sila fia. Talamuri muli, mai fiti, wa sau nora pāne mea o fiti o City Veni Rambuka, o le tūlanga o lo malmalama iai, o tangata fiti e iei tupuanga intia, o tangata fiti moni lava. Whailua le ripote le Radio New Zealand, e ui o fiti o se vaenga o le Pasifika, a o Indo-Fijians e leo tā ua o ni Pasifika i New Zealand, a lo o lisi lalo tangata intia ma Asia, e pe ona wha mawina le upenga ta whailangi e le Stats New Zealand. O lo o li puti o le tūlanga lava lea na sa wai mai le lua fe ma le 5, ma ua whailua fo i le Stats New Zealand, o initia fiti o lo o whaatūlanga i lalo tangata Asia, ma o lo te te e le community o tangata initia fiti i lea whaatūlanga na, ma ua toe la ngale mata upu i se whainoa ingara community na awa ia toe mara pāle mia i au kilani i maangele au le i whaia le whono tanga le Chogam. Ina ua whasiringe i sono whinangano i le mata upu lea sa whaeloa i Rambuka o le mata upu lea leisa na whamtalanga te le whaia iai o no le whai unga lava ia mai le malo New Zealand ma lo lātou whaatulanga ina o tangata ia e talo sia ia whaatulanga pea o tangata fiti. Tala nā le Radio Samoa mole nei fo ia aso wharaile ia manuia tele ngā ruenga o whenga iai ma pia fo i marwhai unga le vaiaso wha sui fwoi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vaiaso. Ia, o nau whafonga tinu malu tātua tinu isis whaifa poponga o tala o whaifanua mai le Pasifika whapea whai malololangi atoa. E o saunia matapirina el whanatua ia Miriama lalatoa po Mare. Sa venga nisi report o tala le tau maili o fisa vai tau i nei i au ki lani. Mole a sola suma mo Novema i tele foi ona langi le winga tau mātungo fia winga tau. Ia pe ona moni mawina le sulu mai o le mātala la nei foi aso. Nei foi aso. Sa vile ange mele tu i si sifo le afiafia na nei. Lua se fulu tikiri le vela mo lunga le soa le malu le pona nei. E se fulu tolu tikiri. Ia ma ingoto la ile toi tolu toi 5 minute e toi tana i tu la valu le afiafia na nei. La so tau na sulu Novema tele foi ona wole foi la so tau. Nai timunga mai le vavea wa tau
se i o atu i le awhiawhia tau o ia ona mātungo fia malangi lei winga tau ia mai le awhiawhia tau se o atu i le pō. Se vile ange mele tui mātu i sisifo ona liwa toile le tui saute i sisifo i le awhiawhia tau. Lua se fulu tasi ti kiri ia le vele maulunga le aso tau na mālua le pō ia e se fulu lua ti kiri ma e oso la ile se fulu tolu minute o te enili tu lai ono svenga na report to talo tau ia mai lo fisa va ai tau ini au kilani. Ua na ole Radio Samoa se fulu lima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia whamaloa tu le tanto atunu le ngā loloe whapea fwoi ma le whamalo losi fwoi le nei asfareile le ngā ngai fo Faiva. Ia ma le mānawa ngadwenga le nei fwoi aso sebengene si reporti ia o ala tele po le traffic report alo wala leo le Radio Samoa. Pero masani ai toto amata i le State Highway 1 no malanga mai nei I saute si o tuli toi mātui North Shore Albany. Lima sfulu mo le tolu minute le umilo whainga malanga whai lava sina pisi o tātou awala. Alo tue malanga mai na I mātui Albany nei I manukau I le State Highway 1 level nei ia whio lolo a whai lava pisi pia a le fast fulu fitu minute le umio lau whainga malanga. Alo malanga mai nei I saute le lua se fulu po le State Highway 20 ia mai nei saute se otu le tu sifui nai te ara tu tolu sfulu mo le tasi minute le umilo whainga malanga mato I tele lava poloka ia I le Mangry Bridge fa solo atu I le State Highway 20 Southern Tunnel. Ia po o le loutoi malanga mai nei sifu mai nei saute I le State Highway 20 level nei ia fast sfulu le tasi minute le umilo whainga malanga. I Helensville anga I le City le State Highway 16 le nei ia fast sfulu le 5 minute le umilo whainga malanga. Ai fa teleina alo ia poloka awala lo to malanga mai na le City se o atu ina I Helensville ia fast food maleva minute le umio lo whainga malanga fai le mula usa Samoa tunu pele malo lavlo sai malo fo ili tawa tai I le nei fo iaso. Sunga o whenga whakau e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe fwoi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telewishi au unanga. Warren Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Avia maua sosa, Omega ka. Diana knowing oa, Omega ka. Tabale tau mo fie, Omega ka. Fili mai lo ile Omega ka. Omega Cars, lua selau Kepetis Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. Mai moa I lau fetu Samoa le au lakapi liki at mai tai Samoa I le aso tōna I nei le aso lua Novema I le lima I te ai le awhana lima I le malai ale Go Media Stadium po o le Mount Smart Stadium I lana ta alonga whaitau lia ma le Fiji Bully Kula o le awanoa wha auro le nei mo lau fetu Samoa mo le awhiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Farani wha tau loa sau ticket I le ticketek.co.nz e tapo I ai lau fetu Samoa o na taualunga I le ta alonga mata ina alii I le vao le kiwis ma le mate maatonga I le lima I te ai le valu I le afiafi. Go fetu Samoa! Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le vao le lima se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance
Finance Limited. Ile over salau fitu fafa lua lua fitu. Over salau fitu fafa lua lua fitu. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Toi whatalo whatu i le whaaloalo tele ma le nganga whawhitai o le ua nganga i fo i Faiva o le atunuu i le Neias Vareile. Ia, tāwalunga fo i ai tiute ia mga luenga sa ngā patia i mai le asonga fuasi o mai i le aso. Ia, e ui la e na tāwalunga mga ngai fo Faiva. Ia, a ma ua ma la auli Isaac e whaaua wasia kako mengi kai au ya na le a o le ufata si baile to fide ya ati ya baile tatu falta vale le Henderson cars fatalo fatu male falalo ya ma malo fo le galu le ya so ati bange mai lo sunga le ni foi tula le aso malo la vanga lu ya fa mo sa manuia le vai aso atoa fa malulu tu foi wole bawo se tatu wa vanoa ta te fa soa i le nava yaso ona ole aso to lo ale na nga sa we foi ki a poro eu ia le pute ole ta ole kamasingi ia nga le ora koila e le avatu fa fonga ia ole nga fifia ole me sidi le o to e bawo le ta so ta inga ia ma fa malo tu foi de la pale bale on sai ya mai le yaso ia po le vai yaso atoa foi ia o se li poti atu i le tatu falta valsa vea o te nei matua pisi lava ia le Henderson cars o le kemi nei o lo fa pe ona fa uma application online fa pe le malo la tunu o lo fa pe ona nga email i lo ofisa o le tulanga le vai atuai tolu fast food application i le aso lo fa pe ona fa uma awa ia awa nei mo se application i se aso i le si aso yo le tau mawhai la vai fa uma le telo le malo la tunu o lo fa pe ona apalai mai online ia ona isi veo o le malo la tunu o lo fa solo ia la to sign up sa fa pe ona apalai mai le vai aso le na se up ia o le pisi masani lava le Henderson cars ai pe o le temi nei o lo mai ko wa mai tawina le suinga lo ia le malo la tunu o lo fa pe ona apalai mai e pe selau e ova ma selau ia le malo la tunu e telefoni mai ma tarusanga mai mo ni apalai ai ova ma le fast food ia application o lo fa pe ona fa uma temi nei ia matu asu le finance awala tonga luenga ia o na isi feo tato a inga ia malanga mai la lo i Wellington ma Christchurch ia de na usumen nei tai au ia loa nga ia tuila lo me la lampapa au ia o na isi feo tato a inga luna nei au kilani ia o le fa solo lava ia la to sign up pe o le hetu u lava le te wha mua nei tato a inga le malanga mau mai ia au tato ia lunga nei au kilani ia le pe wha muli ono o le e lunga i nei o kilani e whaingo e tu lava lewa noa nei tato a inga le lalo i me maule whapeo na la lai ia o mato promotion le whaalu le seminei savea o mato taavale e tolu le whapeo na so te le malo la tunu o lo whapeo na apalai mai ai o le mato piki apu le o le youth lea o le mahindra le mau mea lo fa super faafi ia whapea ia mato taavale e lua o le 7-seater o le SUV 700 ia ma le Scorpio le fitunu fo ia o le Kiwi edition o le mato so ina phone na le Mahindra o lo whapea na whaalu ia promotion le teminei
Malo whaftai tā ua tele. O leo te wawai atu o lea awhale tu lai lima o lea lava e te ngalue o lona winga e te puni le lotoa I lea le taimi o lea whiawhi nei. Ia e te puni le ono. Ai a whai o le tūlanga le loa ia le apalai mea le malo le tunu. Ia o te iloa e o vātua ma le ono ia e se I wha uma ia application. Ia awane I mo ia se application I se aso. Mo le si aso. O na o tai au foi. Ia e toi wha upopo foi. Ia numero o le malo le tunu e wha peo na apalai mai lunga online. So le tele le malo le tunu o lo wha peo na apalai mai lunga online. Ma le maso Facebook page o le wha ngā me le e toa tele le malo le tunu. Ia mana iso te toa inga lo wha peo na mawawa no ia o lea nga I mai I le maso ofisa ma whaatu mai ala so application. Ia, malo whaftai tele bole da au nanga o lo whaatino mo le tātou atunu. Ia, te tala fo I tātou tai au se ia au lia le afiafi po le tā e o le wha le nau te whanongolongo atu. Ia, e te tala fo I le aso sa, o le sa o le, nau na whaamautu mai ia ati. Ia sa o lei, o le aso tai au la so na I lea e tala mato le iwa tai au e tapuni le lima le afiafi. Ia o le te tala lava noa, o ne tele na iso te tō customer po o le malo le tunu e mānawa I le lima, ia o na whatoa ngā I mai le ofisa I piti ala ko kāwale. So o le ale na whaatu ai fo I lea e tau lava le lima ai be e whaatali lava se umalele ia se I umalele ia ona piki ia tāwale a le malo tunu. Ia e tāwale mātou le asesa ia e uma ia lotu le tai au ia ona tasala lole le ofisa se fulu tai au e se puni whala fiafi. Malo, whaftai, e hisi si vanga I pau a e au mea le tā tuatusi ma le tā telefoni? Ia, o le tau whamanatu o tu lawa le malo la tunu o ai lava o fia apalai sa tā vale, ia awa e te pole I le angolo ingoa, pole benefiti o pensiona, o le casual part-time, ia o vaenga umanawa tā ua, ia e talia lau Henderson Cars, ia e ova male se fulua maso finance, ia o lo iai fu le maso ai finance le Henderson Cars, e se soane mo le malo la tunu. Ia ai whailo atu le maso tua tusi o le tasi wawha I Cavendish Drive, I Papa Toi Toi, ia ma le maso numero telefoni o le ova I se lau, fitu tasasi, ia po le maso Henderson Cars Facebook page, ia e te wala au mai le maso messenger, be lafo mai foi ia documents po me po me na ia mo le apalai ia e whaftai lava savea mo lava noa ia whaftai fo ia te ol tu fine ba le taimi ua wha mano mai ia a wā fo I le whafunga anga alo tātou atu man wia tele ia le whae uina o ngā ruenga le nei aso ma ngā ngaifo o Faiva o lau fionga le te mai tai tā whenua I le aso atai au mo le temi nei ia whaasuifo ia ba ia man wia ia whaasuifo savea Manuela Fiafi ia whapena foi ia le nā ua mai atuai le tāwalunga ma le talanoanga o le au unanga ale Henderson Cars I le nei foi Asfareile ia ma watu le wha malo ina ua ngā ngaifo o tau Faiva mamalu Atalofa le au whenga luenga a le tua, I whata whaita ulanga I fia. Ia, alo le talo, alo fo I auto wasi singa sa whaia le nei aso, tā penanga fo I fo mo le upfola, a wā le sapati le sa o mumua, ia, watu le wha malo, ia, a wā, o te le loa wā o Samoa, ia, e te lea I nā siasi a whaife au fo I lea, ia, o te wawa aia o sa vavaliane, e fo ia whaife au e o mafia ne ilo mātou ta mamatua sto ino whangalima mai le e ka le sia le mori mau Jehova mai nā I whato ia a o te le lopo toi whainia se singa savali whapena a fo I lea nisi o whasea ngainga
I le teimile nei ina o mai i New Zealand ma Australia wa mwhaana vidi atu telefoni. Mai o kou. Ia le na, a tala doa ama whaila sisinga I runga le telefoni. Ia wala wa whaile na. A ele to ina sa tausia le kalesia ina I sangone. Te le atau sanga ua mawai. Ai sa manu no foi mala usoa faife au tala I na sangone. Ia o le to ina la. El wane ala na sisinga ele isi tu a le vai mai. El watu le masolo ele isi pito. E afe la vai ainga I umana se e mai le ile tu a wala le de. Ia e maa tu o le isi pito. Ia wala au mai aia Samuelu ia maa ua uovo e ua. Ua maa whana maa sani maa tu tala. Mai ka mai ia. Tole o sa o le lua mea ngai whaikin. Ia maalu, ia maatari ia o tali atu fo ia I le istoi no Samuelu whaku. Ai aoi, o sa o mea ngai. Rai te whea lua I ia o le na, ia o isi aso wa sauda savalinga o whea tu lau soa. Ta hawhi whalo le whea. Whea mai lau soa o pi pala ai wa soa parangi. Mai le whale le whaife au lea. Whea tu le whaife au ta iti. Whea mai, ia, ele fia aia. Whea kwa ia ele fia inga kukua kula ele I le awala. Zio waru iu ke ai le whale le whaife au. Ere maali o nā vai tau o le ngā ruenga. Awa fo e te masani no I te ngata le no. Masani le whaife au. Ia na pe ala ia lea se mea fia le maftanga ma le sotanga. Ia wa I tangata e lotu I lotu mamona I le kalesia Yesu Kiristo la pe osa ngai sangone. Ai ko o le sia sake va ko ai molu mai fo ma le farsa. Ale avo le fakasa. Raktale wa je me wa le malie. Ya le na. Tolo. Tolo. Ale tal nonga le foi nei male. Male fionga le li sa tini sinia. Ya tu mu va siki asu. Ole e te upe lo loto le tāua o le saunoanga ali malu. Ile toi fo I Samoa e wha fo I le mea lofa le tunu ngau mai e teio. Ta wala I ona mātua lo na inga. Ai e tā ue lo loto. Le ai o le tupulanga tala vau. Le ana malanga atu nei. Mō le taimi mua. Ina ia mawhai ona toire tepa ma vava ai I le o langa o Samoa. Manai o lato matua ma lato tau mwhainga ma le sailinga malo. Le la watu. O se a o onga tā ua. Le toe whafo I atu o se mea lofa I lo tātou o tunu. E tau wala I le tau tua le ana whaatino nei. Se lau lua se fulu leo mai New Zealand. E au fi ai malo ma tama whanau o Samoa. Fai tau miliona tā lana tu I nātu ma wha mea lofa atu le malo New Zealand. I le malo o Samoa, a wala na tāpenanga le na whaatino nei. E isi mea lofa na whaia e le malo New Zealand. So li atu fo I Australia, ma isi atu motu al Pasifika. O lela, ele na o se tali ngā malo na o Samoa. O le tali ngā malo o le Pasifika. E tau la mua ai Samoa. O le langona whaafitaile na. Se mai leo lau talandoa, I le mata upu I peo na outou whaafonga I ei le aso nafi o ma whaasoai ma le
te lenga le mwenga po le tofai a tele ai Edwin Puni. Wa fo yo aso fa pene na le tasi al tatu malo o oi ma le tula fono o le fionga i le satini sinia e malu o le malo ia tumaru vao siki asiu mori atu le whaaftai wa toe te liu mai i whanua ia ma le saunga le mu i lau fionga le satini sinia pui foi le tua ma whaafua loa le soifua wauna ma le soifua tutua e le ngata tonu o tātou wa inga e whapea foi le tātou nuu mai tu malo le karesia ai moise lava le matanga luenga o leo lea o loo tu wai matangi olo ia lau fionga ia ma whaafoi mata upo tau le tulafono ina ia pui ai le saunga le mu o tātou tangata tawala atu le polkalambele nei i vai aso uma ma vai aso uma ina ia tātou alo ese mai le ngata le whanau a o tātou foi o tangata mātutua ma mātua mai le solia o le tulafono ia anga lile atua i le soifua au auna ma le soifua tautua se e mai lea o lau tana noa le mata upu lea o le tātou si tseni ni usila mō tangata Samoa umba sa soifua mai i le awhaiva se lau lua sifun ma le wha se i o le awhaiva se lau wha sifun ma le iwa aua lava ne i ti ngāu fofonga e whaalongolongo pēr ma whaalongolongo pēr ma tau ma whai e mālamalama pēr i so mātou vaivainga ma tau ma whai atu ina ia manino au o whala i le mafua anga e leio na tātou whinau pēr i le nei matau aisea le anga e tāua o mea tō tino whaasino ia Samoa o uma o na whaata oto mai i le unga o le tulafono ma le whaamsinonga i le awhaiva se lau valu sifuru ma le lua o leo o tolu whinaunga leo o i le teimile nei mua na o mātua o e na soifua i le teimile mai le awhai lua sifuru ma le whaasi o i le awhai le iwa se lau whaasi sifuru ma le iwa a o pūlea i tātou e New Zealand paua i o tangata. Ta māma tina mātutua o loo to toe le teimile nei. O i la tau nei e te tau o na ave i ei le wha mua. Ai awane i toe wha o popoina i ai ni suli mai la tau na tupunga mai o la tau suru ngā titi tangata ia. Whinaunga nā le a tau sa vea. Awaine i o tātou toi whaalave lave e le mata upulea. Peita i o lea o iei lesi whinaunga. O lesi whinaunga le nā. Ia whaao popo pea i ai. Ia suri. E pei o na au maia. E le whaai unga o le whaamsidonga. La na. La tata wol malolonga tatu toi foi mai fa wau ia le tatu mta pule. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e tālo falava. Ta o awai se whapeponga sa mai tai kerisiano e whaepo i poatu i se li i Musalem. Na luita wina lo mawhau i le tangata talitonu wha kerisiano. O na iaile whapunga whapea. O e tutusa lava tātou ma tangata Musalemi. Ai talitonu mai. E iaile me tutusai. Ai iai me tāua e ese ai. O le nei lama tā upo. O le a tātou talo noina. Ma wha mal ma lama ma wha ilo atu. Ia i tātou kerisiano. E te tau o na tātou no whauta i vaenga nei.
O tonu o le nemta upu, o le a fai malui tau, ma toe wha mausalia ai lo wha tutua Kirsiano. O le wha alotanga i le tajonunga wha Musalemi, ma le tajonunga wha Kirsiano. E mauta ofi wha tasi Musalemi ma Kirsiano, e iai le wha masinonga, ma le wha salanga, o le tangata i le aso ngata anga. Pei o na tusia le wha alinga, le tusia tātou tusi pa ia, ai o le tusi pa ia korana, i le tusia sura lona mata upe ono suma leiva, vai upe sfuma lima o tolu suma tolu. O lo tusi ai, le aso ngata anga le wha masinonga, ma le wha salanga o tangata uma, wala tu te ena, ma le tari tonu ia a la le sili ese. Tusia le evangalia Ioane, lona mata upe tolu suma le ono, vai upe suma le balu. O lo tusi ai le wha alotanga e maua il tari tonu ia Yesu, ma le wha salanga o ele tari tonu ia Yesu. Ua manino la e tutusa ale Kirsiano ma le Musalemi i vaenga ia. Ai petai. E iai le se sanga o le mafu anga o ma iai le whaasalanga i le traditonunga wha Musalemi ma le wha Kirsiano. Whai mai Musalemi o le tangata e whanau mai e pei o se atingi e o. E le eise mea o iai i tu tonu po o le blank slate. Whai mai Musalemi o le awala o le whaalotanga o le tangata Musalemi. O le whaia leo ngā luenga lei e sawa i le malo ala. Tali tonunga wha Kirsiano o le tangata. Ua whanau mai ma le nātura anga sala. Ua so solo i le toto e awhia mai a tamu maeva. O le isi vaenga tāua e te tau o na tātou malama iai. O le tāu whia manino o tali tonunga Kirsiano ma le wha Musalemi i le pa ua a tamu. E tāu whia mau umanei tali tonunga na whaia i le tua a tamu na tuu i le parataiso o le tangata mua fo. O ata mo fo ina pa ina ua le ustai i le atua, ina ua ia aia le fua o le la au, na wha asaina. Ai petai. E tali tonu Musalemi o atamu o le profeta le atua. E pei o profeta uma o le au Musalemi o atamu, e le i iai sananga sala. Tali tonu Musalemi o profeta uma ua le mawhai o nanga sala. O perfeta Musalemi e le ngata ino matua ai mama mai se anga sala. To e le mawhai ona iai se mawhau leanga po se langona wha ale tino e anga salai. O le taitonu lea e taua o le Ishma. O lono winga o se anganga lea e le perfeta e mawhai ai o na ola i se olanga e sili ae na ilo tangata o lo langi. Ia to ki mai lau la au atai au o le a wha awa wai le tato mata upu lea. Tu maulo loto ia Yesu o ia o le whaola, manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Ia, toi whawhelo e tu fo i le whawhonga tāpua i male sila mai moa le atunu o ina ua toi luas full minute o le tale o le tu lai ono. E le au unanga male tautua le atou savea male ngā ngaifo o Faiva o le atunu o i le neifo i aso. Ia, ua tāwalunga i ai le tele o tiu te pe o na masani ai. Ia, ai ilunga o le ala tele. Tā ua tele le tātou tu taimi māwa noa. Fatino ele por kalame le na e le lei mo oe yang le lei le tu e lunga le ala tele ma ia mata ala foi te mi lava nei le pisi o le awala na ua manava ngā luenga ia e le lava ai le mere ona sai ma lava papali ua e excited ia lona winga po le winga le na upua o e fia o e tuli matai mate tuina le teimi taunu o le fale o a fo dia fuanga sa fai mai le nava i aso teimi o ngā ruenga o i le alea le amakua i o e ilo ma e a le fia fili neikin ia ai o la tatu to se el mta upule na
E tolu li vaenga o mawhauwhaunga leo o tula i mai mata upo le citizen New Zealand o tangata Samoa. Mua o le whinanga lava ia le atau o savea. Tātou tu o avanoa i na o mātua e a awhia i le vaenga leo le tula whono. O e na soifua i la whiw se lau luas fulma le wha, se yo o i le tausanga e a whiw se lau fast fulma le iwa. Le vai teimi tonu leo ana pule ai i tātou e le malo New Zealand. A o pule wha malu malu ai ia le malo tele o pele tādia. Whinaunga lona lua. Ia wha au popo pea i ai masuli o i la tau na soifua mai. Whinaunga mua na o i la tau. Whinaunga lona lua wha au popo i ai masuli. Whinaunga lona tolu. A whai e le talia ina suli i le whinaunga lona lua. O na tala le i tua o tausanga. Mai le awhiw se lau Faiva, se ia o i le awhiw se lau o no tasi, a o le i tuto tasi Samoa i le awhiw se lau o fulma le lua. Wainga nai tonu, ia manisi teunga, po nisi fo i whinaunga manisi mawhauwhaunga, o le a tātou whasoa i ai, i le asonga fua, o le aso wha le nā o le masina le nei o Novema. I le itu la e sfulma le tasi i le tai au. I le maota o Samoa i mangele. Tā ualo au i mai. O le utou whaafonga i le mātalandoanga fo i ma le fionga. I le sa avea ma minister. Le fionga le tamai tai whaipule ia Honourable Caramel Sepuloni. O le vaenga whaopwhai o le pāti o le leipa. O ia sau noai. E whaawau pea o na tātou tali malo. Aua le popole atu i le pāti whaopwhai o le leipa. Awa ua lātou tali tonu. Se lau 5% lātou te lango le pili lea Samoa. Ai se i sila po ani teunga. O le a wha pipi i ai. A o le i o atu le mata upu o lea wata ua ina ua mai o na pasia lona lua. Le tō launga lona lua. O se taimi o le vai o sufou. O le a se ea i loa le mata upu le neia Samoa. I le vaenga lona tolu po o le filifilinga. Ma lafo inga ale maota atoa. Ona tapena ai fo i leo se lātou soa committee po o se special select committee. Ale maota atoa po le whole house. E toe o mai e toe sanga i male atunu. O ila. O loo mana o mi ai nisi seini ngā lima e siri atu. Po le fast fuluafi, limas fuluafi. Ina ia sila mai pea le pale mene o New Zealand. Male malo. So fatasi o tau avenei. The national-led coalition government with ACT Party and also New Zealand First. Tātou te le malue lue le tātou whinaunga. Tātou te le tuu mamaina le unga o le whamsinonga o tālo sanga toi ilo ma tālo sanga apili le whamsinonga mawalunga o le British Privy Council Court of Appeal. O lona winga. A tanga i masila ile na o le luas fulu wha mono tupu afe lea na saini. I le whaitaunga lona lua o le pili ne ima pasi ai. Whea o iai isi Samoa. Whea o iai le isi se lau 5 fulu afe o tangata Samoa. O lo o iai New Zealand. Ia po isi fo ia tunu o le lalulangi o lo alala ma papa o ai.
e tu mai lo lātou tau au matongi se maa velo se aso i le wha moe nei. Lātou watu la u i meli lea. E mawhai o na so tai mai ai whaatasi ai. Ma le i meli a le sunga ya tele ai. Se i tanga i ane le i meli lea. Edwin at Puni. edwin@puni.co.nz. O le telefoni, o le olu tasi, ono tasi valu, o whalua. Also whingalo na tango la ile tusi lalo, ile tua tusi le na le imbeli, edwin@puni.co.nz, telefoni olu tasi, ono tasi valu, o whalua. O le stinga te whafsotai mai ya. O le ta emaili le sarah@extra.co.nz. Ka funga le numero na le Sarah la sa roa @extra.co.nz. O le telefoni, o le lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O la se tātou pepa e tā pena. Tai peia o le tātou pepa fo lea na tufa atu, ma saini ai le tele o e kalesia, ma whawhengainga o ainga, ma whalaputonga, ma tangata tātou tas. Lai wala sisi le tātou pepa o mawhauwhaunga. Ina e mwhai o na whaita wai ma tu whai nātu. Ia ma whapena o na watu numera na e te whisiri ai. Pe te vili mai ai. Pe a whai e te whia malama tiri. A o lea le mea olo na mia e le tātou. Tā whatolo le sa ili ngā malo le komiti le nei. Le Pifala, Pacific Leaders Forum, o le whanofautua a Samoa, male mawhtanga, so o whatasi a whawhengainga. Mana ia tātou tā pena tu le teimi le nei, wa lea ua whanongolonga tu nei, o lea se el tātou mata upu, i le maota a toa, po le Whole House Committee, mo nisi i loilonga. O le asunga fua le nā, te o na whailo atu, aso pa ui le aso ngafua, o le aso wha le nā o le masino November. Tā le tu lai sfulma le tasi, o lea ua ungani ma whaatala ulatu Samoa, pe a whai e moni lo alofa, ma lo nganga. Tātou tue tā pena tasi lava. O le o mawhauwhaunga fo i nei e tolu manisi mawhauwhaunga fau. E maua le tai au lea. O le a fili tā nganga iai. Ia le tō whāma le whautanga. Alo tātou a inga Samoa. I le aso ngafua lea. Ona tā pena lole iai o sa tātou pepa. Ia. Ma o te tonu fo yo lai tā pena iai e leo moe noa ai e ta māloa ana. E moe mana tunatu. O le aso whareile o le vai aso fo. O na tātou se e lea i matila. Ma tā puai, ma mata i tū. Whainga whilwhilinga a le malo Amerika. Le malo tele o Amerika. I lana sa ili ngā malo e su e ai. Le Palestine, ma le vaenga whai la tau te whātau teia le sā o le malo tele o Amerika. Ma le tua fo i le ngasi o malo i upwhai o nei malo ina ua maea. Ia le whainga pālota
o le lua afe lua afe sfuru maleiva. Ai o ile aso no January. E le I wha amaliaina le tamaloa lea ua toe tamo e nei o Donald Trump. Ina ua matua I whaia ina popo matotolo I whai ngā le tō ina matua. Lea ua whase tua ngalu le teimile nei. Joe Biden. Lea whai mai ele Donald Trump. O te maloa a o ina talitonu I se mea pepelo ua la unga so o iai. Ma la unga so o pe iai ma whaatalandoa lea ma tau puna whapea lea ia lea. Ua tonu I mawhauwhaunga o tangata. Te le whabalulu atu fo I a te utou le mamalu o Samoa loa lalama papa au I territory ma atu nuu ma mau I te tonu o le malo o stete e limas fulu o le malo Amerika. E mafua I se ala utala. Ona o le tu o lalo ma fautuanga ma whaamtalanga au te tu inatu. O whaamtalanga moni lava ia. O su enga ma whaamaumaunga o mea o lo o tutupu I le teimile nei. Na mafua ona le tau Amerika I le nofua inga lea malisi nofua inga lea te atu nei. Lea ngai leo ni taua e a afia I fua Amerika. Dala le nā, o le leo ni taua. Ina uo ese mai a tātou fita mai Afghanistan. Whapena fo I Iraq. A langa ele I nofo ma te I le tau mo so whai Amerika atu nuu ia. Afghanistan. Sa iai le malo le ISIS. Ia whapena fo I Osama bin Laden. Ele I te I os fa ia Amerika, Iraq, ona o le te malo sa watele. Saddam Hussein malana whainga malo fasio tangata. Le ala lalena. Na le ai se taua I le teimi o le tula I mai o Donald Trump. Awa nei whasei nai le whaafonga ale atu nuu Samoa, Iona Tulanga, Mau Popo, Mau Pue I Samoa, I Amerika. Pea utalandoa atu le mata upule nei. E au ngā, e mawhai ona whaatino ai mawhai a whai unga ma filifilinga sao. I le ave iei lau e kisi, ma ave iei lau wha mua ina ia avea o le isi tai o le peres tene o le malo o Amerika. La mua atu I le tina ma le tamaitai vice president as the presidential candidate for the Democratic Party. Tamaitai Kamala Harris. O le ulua I tamaitai lanu lea pe uli foi pe ena le pa. Pule oi po le ale me. Ua avea o se ulua I sui Palestine e le tala whaasolopiko o le malo Amerika. Lea sa avea masui teitai e le toi ina ba le Palestine o wha mawai nei ia po o whase tuanga lufo I le toi tamoe. Joe Biden, President Joe Biden. O se tamaitai loia, o se tamaitai sa avea maloia nā te whaasalaina matu mo le malo ni te ngata soli tū la whono. So, a senior lawyer, a very experienced government prosecutor,
Se yo ona avea masenate, avea foi ma suyo le kon kales. O se te maitai ua wha maunia, wha maumunga. I le tā ua tele. O lona tulai e pui pui, ai a te tau, a tina ma te maitai. Ai a te tau ia ina ia pui pui, le soifua malolo ina. Pea o mai i tūlanga, o mai tanga, patino lava i tina ma te maitai. E pei o na iai le mata upu leo lo vesi ai nei. Ua tula i mai Donald Trump, ma ua la unga nei Donald Trump, na te whaafale pui pui ina so se fo mai, so se ta mai tai, la tau te whaia le tau tonga lea e whaapa uai se pepe po le abortion. Siliane oe, aisea e pule oe Donald Trump i tino tinam te mai tai nei, pe a whaia mamai. Pe a whaia tupu mai ai, ni whaalave lave pe o le mea lena o vātua i lea sone nafi. Tēnei titi e sfuru lua, sfuru tolu, sfuru whātau sanga e mai tō ilona ta mamoi po o se to o lua o lona tina, tulou le whaafonga lea tunu. O lea whaafewhea na tau ave, ele nei ta mai tai ta le vau e sfuru ma le tolu, sfuru ma le whātau sanga. Le full term o le maitanga. A ua umona wha maonia e se ma mātanga ma le anga le mea na whaiai. Child sex abuse. O la wha whina whai. Leo whai mele te maloa. E le ma whai. Wha mai Donald Trump e le ma whai o na whaia se tautonga. Tu ua i pepea. Ana o sou a whawhine, o sou tua whawhine, o sou tina. O e pule mai i le tino ma le soifua malolo ina. O le neita mai tai. O le atau ave pea i le whase fulu vai aso o le maitanga. A lea fo i wa au mai le li poti le whanamai. Ma fo mai i popoto. A le whaia se tautonga. A le oti le pepe. E oti le tina. Tau te mana na o la tau te palota mose te maloa e fia Palestine. Ai pule i soifua maola matino o tina mata mai tai. Whafonga le li mai. Whafonga me fol tina ya mele judge. Whatalo whatu. Ia, whapena fo i se leisa ma utou uma. Ia, atalo whātu fo i le tama. Leota. Tavui. Peter Strickland. Ia mo si o ainga manai i o tau i whanau fo i o lo tau mau ai Seattle, Washington. Na yo tua whawhine i a Doreen, wa utou uma i Salt Lake City, Utah. Auntie Sina, ma utou uma o Loa Lala, ma papa au i Los Angeles, ma Las Vegas. Tina ma ta mai tai o le kalesia Yesu Kiriso lau pio a sungatai, ile atu nuu atoa. Ina i o tau sila, ma whaalongo i mata upune. Te le lo tau sao, ana nei le tai au, wala talata le ono se 10 miliona, tangata ua uma o na whaia la tau palota. Ion. O le teimi mua le se whainga palota, ale atu nuu lea, male malo tele o Amerika, ua vave tele o na toa tele ni tangata, ua usu pō e whai la latu palota. To tele lato sāno nofo e lunga,
o le pā. No te le lātou na nofo e mene ta o swing states. E o mai o na tātou talanoa i ai. Le mafu anga a o a ia me tau o meo swing states. Po o stete whalue i se tau penga. E ei foi ma states e taua o battleground states. Stete la ia. E le whapea e na o le Republicans i ai, pe na o le Democrats i ai, battle states nei, e tau wā, e tau tangata awa e to o tele Democrats i ai, to o tele le vaianga o le Republic e ai. Le no wingala, o le tangata lava e malosi, maami o tonu, ma saola na whinaunga. O le tangata le nā, e whaalango-lango i ai, ma solofa i ai le tele o whinangalo, manangona, mamanatu o tangata ina ia lango-langoina. I mana tua fōi e lua meola. O le meola e whai o ia masui o le Republicans o le elefani. Ai o le meola e whai o ia ma whaailo o le Democrats o le solofanua. Whinaunga le whai nei e Kamala Harris. Tutusa le ma le whinaunga le na whai au. I le vai teimi na manu malo ai le leipa au tula i mai e whaafoe le sao New Zealand, le whainga malo New Zealand. Au afoi, o le mata upu lea i le abortion, po le tautonga i whapa uai ia se pepe fau. O le mata upu nei sai lalo le wha malu, o a mionga sori ngā tula fono. Criminal court and criminal law. A lea na whai e le whainga panoto. No manu malo o ele whinaunga. E le te tau na toi whaasalaina ma toi whaasā. Se te nā o na whaatino le tautonga le New Zealand. Ai ole a whaafo i lalo o le whaamalu. O mata upu tau i le soifua maloloina. So remove the bill of the abortion from the criminal law under the law of the Ministry of Health. Tua poto le nā tō whā. Tō whā le le nā. Leo toi au mai e le tina. Maleta mai ta ia Kamala Harris. Leo te whai ma whātustusa tu la whono ma mea ia na whai. Tina. O leo au tō ai ia le nā. E pui ai o tō, ma pule o tō, i whai unga e whai i o tō tino. Pea o mai i le tūlanga o se maitanga, mani whainga tā e tau ave, ao leiloa, e mai le pepele mai tau na whai e se tau tonga whapitoa. Lua. Whai mai le tina, o mai Kamala Harris, o le awha o popo an extra $4,800 in your family's income every year. Mai ese mai le tupe o tō mou le temi le nei. O le aiai fuafuanga o le tamau a inga ina ia tau fia ai le tete le o la fonga e wha matu ese matipi ese mai tupe maua a ainga. Americans middle class will enjoy another extra $4,800 per year into your pockets because of the less taxing of the middle class American family.
Tui natu le 50 wafe tā la. I tama i pisi nisi le atunu. E toe whasau ai, ma toe mati ma toe ati na e ai le nā. Pisi nisi. Ina ia ola. Ma maua ia wanoa e ngā lulu e ai tangata. Ma ia puipuia le whawai ma whainga whaatima karasi. Ma ia i la tau a mana na o sui ma soli pala le whawai ma le tula fono ma walunga o le malo Amerika. And to protect democracy and the freedom of our people from those who want to destroy our freedom and our constitution, the highest law of the land. Tātou se e maila I lea. Le mea matautia na tupu ana po. Wala unga nei le to ino Donald Trump. Madison Square Garden. Whai tau wafe mawhe fo I tangata na lato ngoe. Tau muri ma. Lango ina. Pei tai o nisi o whai la unga sa wala ulia e Donald Trump e o mai e fsoani I lana la unga malana whaato sina ana po. Na mua e whae lunga le tangata whai me mali. Se tasi o la unga na whaatino ana po. Na mua tak mana tua I o lesi motu lea Puerto Rico I le Bahamas o se tasi o motu o le territory o le maro tele o Amerika. Taipei o tangata Latino o tangata Mexico. A launga le tangata le na whai ana po na matua I whiita o mai le ralorangi o tangata palota e au fia I lava ma Puerto Rico ia whapena fo I tangata papalangi, tangata uli ma tangata lanu o le malo Amerika. E le ngata I Amerika a o le ralorangi atua. O le nuu lea, ma le motu lea Puerto Rico, e sa wele tangata fo I o Jennifer Lopez, po o J. Lo. O I nā fo I sa wele tangata tau ua fo lea o Ricky Martin. O e fo I marisi tangata pese ma tau tia le na Mark Anthony. Dale tala le whaila unga le na whai. O wā le mele le ua mai tau wina nei le teimi lea. So se teimi e tū ai le tamaloa. O Donald Trump e la unga lava. E la unga I a whaaleanga se tangata. E la unga I a whaase se tū la whono. Ai nu me la tasi ai le tau whaaleanga. Mana tua le tātou por kalambe le aso na whina ua watu ai le whāteita inga. O se suenga na whaia. E tangata e tau muri I upu whai o malo. A utau tala fo I ai. I upu whai o malo. And the political spectrum of any country, even New Zealand, even though that we do not have a written constitution, wana paule nei o le atunu o matautia. O Samoa sta mai atunu, ai whai lona whaavai tustusia. A o New Zealand, pēr whai te le sila fia. E le ai sona whaavai tustusia. Nā o meo tūla whono, ma mea ta o conventions po oni maari lienga, oni I unga whono, mani mea whapena. Or parliamentary Hansard, or the courts recording. Ai le se mea tustusia pe o tātou. Lala foi lale nā, e malue lue ai lava, le mata upu leo le te iriti o Waitangi, or the Treaty of Waitangi. O a principles o lea whiangainga na whaia matangata Māori.
Ela no tau tala tu whapenamana. Ona sa o uinai, ma mawa lunga le whaai longa o upu whai o malo. Le a sa vea le a tau o Mari Universite o Aukilani. Lala na e wha malu lua tuai i le toa tele nā tau te whaiti o mai. Ia mau ata iai, mau whaitau oi foi. Na o iloa tuai lea, i le matua i pongi sa lava o tangata e le malama lama i le melea. A ia o ngā le whangu atu. Ma se tuu o lalo. O le tō tele o tātou, ma o tātou wainga i Amerika, e pisi ale tangata i ana me whai. Nā se tamai teimi ai mata i le TV, au te leilo foi pe fia, hawhe Samoa. E o e whao ngā le lātou pālota, ma le rā i ata tau e mawhai e ona whaatino le lātou pālota. Ao lau whautuanga, e ta tau o no tō wō. Ma o tau walo lofa i o tātou te ta, i atua olo, Freuen, manaia Freuen. Le Palestino le senate ma mauta. I alo lofa i te ta i o le tātou o tunuu. I tutuwila babanua. Leanga, o le tō tele o tātou lo lalam papa au i Amerika. Tō te le si la fia fo i beo lo tu lai mai tono o le. Wao ngā fo i le tātou tilo ma mai mo pea, ma wawa ai. I whainga i e whai ai e le malo tele o Amerika, i a tutuila ma manua. And now I'm going to tell you the truth about this. The naked truth. O le upu sao. Whamai o le upu sao. The naked truth. O le sao te le noa. Tulo whafonga le tano. The naked truth about American Samoa and the way it's being treated by the United States and Capitol Hill and also the Congress and the White House. American Samoa, Tutuila and Manua, has never been able to enjoy the full 100% of the benefits of its full citizenship. They are still called U.S. nationals. E tele vaenga ato toa o le selau pasen o le sitiseni Amerika. Ele o maua e o tātou uso matua whawhine i tutuila mamanua ona o lae pe e fōringa mai. Wana oni tangata fo ilea no fo mau. Le se senga o le citizenship i New Zealand ma le mea ta o le permanent resident. Mea nā le tupu i tuila mano. Lala fo le nā a whai o le ana me ta upu e lo tea i le senate ma le ma maota e lua. E te tau na halua ngā i alu sao le konkalesi ma le White House. E whai mai i le lātou whai o. A la le me, e sau walu mua le mea ta o le land security. Ona whai ile i nā ole. Tā ofi ile i nā ole ma tā upu mō sina taimi. A ole mana ole mauta o te tau na pasi ma whai i eise whai unga ma mai lole tu la fono e pasia ma wha o ngaina. E sau wai nā, no for the homeland security. A wa live on the tau nalu le mauta senate, male mauta o le konkolesi, male pale mene a toa o le mauta ma le whale pai pai. Mea ia na whina wina mai le vaitaimi o lutali, pita kol mane se i o mai. I le taimi o whale o mawaenga, Eni Hankin, le whaafonga mai Samoa. Ma e malamalama i tai i o te tala noa o tuai o tuila.
Tala le nā e tā ua I tele. Le tātou māramalama fōi, wā le wa lewa na sua se avanua I atua olo. Po o ai, o le whainga mālo, o le mālo tele o Amerika. Whether it's Democrats or the Republicans that the House of Senate and Congress in American Samoa will support. Oi, tātou te. E anga I ai, e lango lango. Ai tasi ala u tilo tilo. Wa toi fo ilo mafau fau ina ua faila o sua suenga I le teine fo ilea e suafa ia Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard. O lona anti le tamaitai o sina vaiana Gabbard lena tatui mai I le naifima pingi le sa mala mai o I vai vase. O lo tua ia ai ia le tamaitai ia pali I fikau. Sina vaiana le na Dr. Caroline o lona tua ngane le tama e ngoa ia Eddie Gabbard sa avea fo I makonkalesi I Hawaii. Fatasi e maisi uso o le kalesia Yesu Keriso lau pa ia o aso ngatai. The Hannemans, Mufi Hanneman. Ewa I nei. O le teine la leo tusi. Wa loa tau sanga o iai I te tonu o le konkalesi. O le maota pae o le sui le na. The Congresswoman from the state of Hawaii. I te tonu o le maota whanu ma le whale pae. Le whato a sui neia a pe foe o Tulsi Gabbard mahalu loe lango lango. I Donald Trump. Nea lau o ti tilo tuai nei I ai. O lona winga. O le a inga le nei. O lato waa e mawaa I to tonu o le pati fa au fai. Mai tu tuila manua. I to tonu o le pati fa au fai o le Democrats. Tangata ngā rurue, taipei o le pati o le leipa. Tangata e tali tonu I le saolo tonga o tangata. Mana tua foi, pe ona ufoi atu. Democrats, la tolu nei, tangata ngā rurue. E len tangata milionea ma maumea ai e ngā rurue. Middle class Americans. Se toi wha mamla matu le vaanga leo. Wala na mana o umila o tala noa le mata upu lea. Leanga toi wha lava aso uma le whainga panota. Ale malo tele o Amerika. Ia lofo ila ia le tangata ia tunu umamao, mais tangata ne New Zealand, Samoa, po whea lava. E tā ua le whaasoa le a tau sa vea. Langa I marama lama ia I le mea lea. Ina ia mawhai o na whaia fo I au tau whai. Unga, le lei matatau mo o tau ainga. Mo le isi whātau sanga o le manai. Tutusa le lei. Ma le mea na ofi nau o tuain. E le tatau o na sui le whainga malo. I le taita inga o Samoa. A le ana sui le malo. Ana sui le malo, noi mai wha mawai ua tū le malo. Aunga leo au te, nā lai o wha marmalama atoa. Upu whai o malo o Samoa. Ana vatau. Anga vaa o tangata. O upu e wha o ngai mo moli ai sa vali. O lea le sa o lea tu la fono, ma lea vaenga o le tu la fono, ma le wha vai, e wha pe I. O na wha matala. Ma wha tustusa, ma wha winga I se winga, whaingo fie, ma se ngangana whaingo fie, ina ia marmalama tangata. Awa o mea sa whito ai ma le nawa I tau, a ta pese atu le mea lea, pa waltala atu le epa, e pepelo. Mea umana e tala noa tuisa vea, o mea pepelo, o mea fatu o mea. Ai maua le leisi kama le kulimangu. They think that we are stupid.
Tutusa lei winga o tule e pa ma me tam whai mele to ina lea. Tina ngai loe Trump le pepelo le mele tal noe, ai pepelo la. Ma sau lava ilumbau. O lau tu stala ma lau fasala lau. Ma sui ato ai la ngona ma winga ma manatu o tangata tu stala ma lau fasala lau. La foi lae va ea ya. Ma fai e ia le vale na o le au tu stala ma lau fasala lau la tau te langolango wina. Le vaenga fa democracy po le Democrats ai fa pena fo east tu stala. Fox News ia, Rupert Murdoch, mai lato umo company na e matua o e maulu i le tanga Trump. Tutusa lele, por kiki mo mei e fatino le taimi le nei. Campaigns umo fo i lae fatino e Donald Trump and the Republicans e awhi ai ma le lato fa vai le na tusi nei e iwa se lau iwa se fultoru lau pepa. O le anava tau le nā, leo mo tāpenga e tau o le Special Project 2025. Nisi lao mea nei e sau le anava tau le nā i tutonu o le Project 2025 fa fonga le lea o uso mo tō fa fina mo tātou ainge Amerika. Project 2025, lea mai le anava tau a Donald Trump. Mua he will stop paying you and end Social Security. Nena, anava tau mua na le sau i le Project 2025. O tōsi sila iei le telo me la sui le te maloa. 993 pages. O tō whaafonga. Vaenga lona lua o le navatau na sau tutonu ina. He will plan to stop the Obama care for your health care. Vai aila le levana. Lua levana iei tono le mautai e le eisa na plan B. E a ngai i le whaatau ngō fiaina o le soifua maloloina ma tonga fitinga e whai pe a e ngasi. Mo lewa na mana oe, e sui, ai na tū lai mai le tamaloa. McCain. Yo, o le se foi Republican, tā ofi. Se i le tā ofi lima, whai mai. Mr. President, at that time, you have no plan about any health care, so we might as well dip it and leave and stay put with Obamacare. Lang fo musul ka malo e whaangare le ngō Obama taipe ale mea fo le lai e atui. Le mana o e whaangō se ngō sisi mea. Yo. Le lana le umna o il te malo le o umano whaitau o tua le tusi le na. It will take you years and years to read through that piece of work. This is what he wants to do to you. My dear brothers and sisters, whafonga le limbai. E whai ei lau tau whai. Te loa le tele o tau nai o tau tusi mai. Ia vai nai tau te nā, a nai tau te le i papa i lava, i le tusi le nā, o le Project 2025. Ara wama ngai leo kopi lakus. Ma mea la ia wa au mai e tutonu. Please, my dear fellow Americans and my Samoan family connection, friends and families, brothers and sisters, cousins, America, please wake up. Ta pe umau tala na whaia Samoa le te mio tātou whainga pānota, o vava o le ngasngasi o malo. Ta boa la mai, tūlai mai. Tau te vava ai le mea tau te o iei pēr toi tūlai pēr malo te malo le. Tūlepa. Oi o lātou mawhawhonga. Faiva vale ina ia toi mau le pawa ma le malo sianga. Le lofo le atua ia Samoa. Na matua whaati tō ne pukanesa. E ai le mutia. Ia, whapena le mele no o iei le whainga paloto los fulu tasi.
alofa le atua ia Samoa. Whaasauina le sā na sila iai le atua ua malepe, ua ngau le tā pilipili o le waa. O le ama ngoto. E pe o le ngoto o lale ma ngoto o il moana sau. Ia le mana wanui. Le mea na le la tulai mai. O le whaola fo il tina lea. Ua whaatulai mai. La le wingo lau tala, ua utou sila ni iai. So se stete, lale e lida i lava. E la iti ana i stete, lo lida i le Republicans, ai le mamau. Pe o le 5 i le 5 a Donald Trump. Pe 5 ai 5 a Kamala Harris. Ai la wawa inga muli atuan nei. Swing states, battleground states, e mata utia le alu ei le tina. I tangata wali liu mai, people have turned ina watilo i le mea le whai le tamalo. The etalanoa mai I border securities for my thousands and thousands of illegal immigrants have come into the United States and eat the pets and the dogs and the cats. Eat the pets, eat the dogs, eat the cats. Ai whaafonga I le mea lea o tali mai ai. Barack Obama, ma Michelle. The bill about building the border security alongside the Mexican border, Arizona border. What happened? I will dedicate a little bit of this program as well as tomorrow and time because langa lewa tu lanata le whainga pānota Amerika. Ai tā ua tātou talanoa I ai wā o le whainga pānota fo I lea. Mō tutuila ma manua. Nai o tātou uso ma tua whawhine le motu atua oi. Tu mua le motu. O mea o loo tali tonu mai ei tala tuu na a mata mai ei mea. E tā uala le a fia I mea ia. Pea mana malama iai. Wau te roe I tō te lili si. Whaiona lātou maanga whangafa ma mana malama I maso lātou mana malama. E tala noa I ma tā upu te tele nei. Tā ua lalo fisoso ni atuai. Tutuila ma manua. Tulai mai. Le fale anga fulu ma to'o. O le fale ula. Le fale selau. Le la auna motasi. Le fale tau aitu ma le fale tau tangata. Tulai mai. Sua ma le vai whanua. Fufo mai tulangi. Sa ole masale o mua. Ma oe to to'o tu mua le motu. Tu lai mai, maala mai. La sila fia le leia tutuila. They will never be comfort under the administration of Donald Trump. So why? Ala le me tau mate ai le palota tuila manua. Hawaii, o tau whaafonga ia. Your congresswoman that served for 2 terms or 8 years, Tulsi Gabbard was a Samoan from Tutuila and Manua. She was a Democratic congresswoman. Vaile. Na si le fia lele. Na foi whalongolongo mai le telo o mātou ainga. Wō mai masani. I Hawaii. Amata mai ai o hahu mo no lulu. Whaasolo atu ai I Kamehameha Highway. Alu atu ai lava se I tau I kane ohe mi milo ane o
le East Coast, se i tau atu, i hau ula aluane i la ie, alu i kui lima, o se i sopo haleiva. Alu atu wai la ia lea, wai kanai mo. No ai, koe kaungu wala ia le i kai Waikiki. A whaila, e walu tausanga o tula mai le tamaitai Samoa, mai tutuila mamanua i pangupangu, le tamaitai ia Tulsi Gabbard i lalo le whainga malo ale Democratic, la le mea le supportai ia le tamaitai, ia Kamala Harris. While Democrats is like to salea working families, middle class American families to salea mal partio le lipa. O le partio le Republicans e fatus tu se tato i le national le tu la i nei. Ma failang sasa ia i tato. Wa le ututu fa tasi uma la wori i nei. Me la le ta o lato fa o nga i nai tactics fa u fai o malo e ta o le neo-liberalism principles. Whafunga lai le mele o whai nei e Donald Trump. E whai atu ina ia pasia le tula whono le na ina ia fausia la ia le pālea e pui mai ai tangata ese mai lo la tō oso pā ma unu fale mai faa ma losi ma faa soli tula whono i tu tonu o Amerika ma ona ele Arizona, faa solo mai si tau mai New Mexico. Number 22 malosi le te malo o Donald Trump to kill that bill. Lala wingo talana, kill that bill. Aua nei whaua se pa, aisea, ina ua te le Palestino, o te ia le mayor ma le congressman le Mexico, ma tau te le to ngia sina pau sene e whau le mele na, whau le pāle na. Awa le mele le whaatununga malosi le Donald Trump na watu anga i Mexico. Il whainga malo mtuwa Mexico, o le sistete o Amerika, New Mexico. Watu e whamai, le la whaile, la toso le pā, and it will be billions and billions of dollars, but it will be paid by Mexico and those people that come through that border. Whamai talatanga Mexico, Donald Trump, e valero mafufa, mo te le tongia se mea. Taxpayers will not pay it. And that's why he killed the bill in the White House. Lala na leo tali mai Kamala Harris. Ana e le tape ina. Ma wha lea o ngā ina le tula whono tau wha ofi le nā. Se manu wha penei ua lewa na toso ma mawa lunga le pā. Ma pui ai Amerika mo na tangata. Lesi vaenga o le Project 2025. Leo lo i tonu o le navatau ma le tusi le nai siri atu le iwa se lau i tū lau. O lo whapea mai ai. Although abortion has been given to the state for their own laws, Trump will sign a national abortion ban. Sainil te maloa. To bring back death penalty, seini ina ia matua aua lava, ia whare pui, whaasala le tina le ta otu mawhaila na ta otonga le whapa uila na pepe, ai matua a whare pui bo se teimi umi ia fo ma i lātou te whaatino ila ta otonga le nei. Whawhena whaile nā mea. Tātou ta maa, ma le tū pā o tane. O oe malo a fine lele. O tupu ai le whalawe lawe. O le mawhai na ave le whale mai. A oe le tina malau tamateine le nale. E a fia tangata uma malangono tangata uma. I le pule mai fua o le malo. I mea te tau na pule ai tangata.
Ai maise le tu pauti nā mata mai tai pāo o mai whaingata I mata upu onga onga ma le maa ale whapenei. E tūlua. Leo ti ma leola. Ea, o tau marua le titilo low bosom. Tātou te le whaatanga ina se ta māloa whapere pule I le me whai I le tino o lau tōlu. Whaasā ai o na whaia se ta o tonga taha ua tele mo le whaasā ina o le pepe ma le soifua o le tina. O tau manatua. The insurrection on Jan the 6th, 2020. Ina ua pepelo le tamaloa. Tina o le ingi wha maoninga. Ua leanga le whainga ma wha au le whainga pānota le na whaia inai nei. Ai na sau la unga ma wha oso ta ngata la tau te langolango ina o ia e o e ta lepe Capitol Hill, the most important space of freedom and safety for all Americans to respect. Yo, na la whalango longo o mai tangata. Mata I televise nale, ma mea na whai, to ono leo na whioti ai, ma isi tangata, ma liwai. Ale nofo te malo le Oval Office, ma mata wa pēnei. Ma ka alo langa Space Invaders fōle. Fiu tangata, sa iai tono le mauta whono. O tangata sa iai le Oval, White House. Mr. President, you got to call off that violence that is happening and damaging Capitol Hills and the building. Lele tau te mata. Ia pēr tau te le mata foi. Mana ia le nā. Aronga alo tele o teimi e whaia research into American politics and get updated with a lot of my friends in the media. And we share and talk about these things and where they're heading to. Whea o lo o hanga I ai. He has already said this. Po umana sa uno mai il kamalo pa pleskenge ma le fo I tonu o le navatau le. The over 900 pages of the special project 2025 o mea ia o le asau Donald Trump o le awhaia o tou pe a malo mai te malo lea se. He will use the military and soldiers and police to raid your home, attack your home, anything against you, the public, anybody that does not agree or serve him. So stangate fasang tau ya Donald Trump. O to va ai me I so kamano. As a chief of staff, la ia matoi fa nga le military ma soldiers po la to fita leo FBI to come after you. Pa leo susta ia. Te la le no fa ya tu leo sta malo te tau ona toi fo I mai le to finger. O le Palestine na paua leo le mea lea lai o na nau tele mawhaia na mewa lea I tangata. Ma totongi I tupe tangata ina ia whai le mea mana oai. Ona ia toi le paua I lona lima. The only reason why he's running as a candidate and as a president to save his ass... Yeah, to save his bum from going to prison. Because how many convictions now? Over 34 convictions. Todos for fabol yanga wa umona fa maunia. Eima maisi. Moli yanga fa sanga te mai tai. Sexual assault. Mori yanga whasanga
I le tostene, tu lau whaafonga, ala tunu, te mana o la e sause ta malo whapenei, e le ano ma le whaaloalo ia te o tau le tu pauti nam te mai tai. E toe tai, le atunu, awa e ala na alu, e fia malo, awa o le tula fono whavae, o le tangata e vema Palestine. Ina ia mawhai o na nofwa ia matoe whaamangalo ia. So he can pardon himself from all the convictions that are already there, ready to be sentenced and handed down to him. Te ofo pēr whai tau te tutu pēr, e lango, se tangata wha pēr. Ta pēr nā melen tūlai mai tātou whainga palota, Samoa. Tūlai mai, awane i toi o mai se tangata whapenei tono le mauta whono mal pāre mene whalalalo na lima. Ia teu fatu pēr i o tātou loto manganga le nā mea. E whaia e le atua wā venga te tele. O le mbea e te leu susta ia ia Donald Trump, o le mbea le nā lea whai. O le ālalo tātou tiute malmata whai oi, leo tu inatu. Mo whamatala atu mea o le a whai e le te malo ia o tau pēr whai. Tau te le whalongo, tau te le whaongaina, whamatalanga ina i o tau malmalama i mea o lo o tutupu. Ma le polonga o le auto o iai, na pau leo le taimi tau te tu lai mai ai. Samoa, ma le Pacific people all around the country in the United States. Now you've heard that I read some of these things from the Project 2025 of what Donald Trump will do to you if he comes back. He will use the military and soldiers and the police and the FBI to attack or even kill you. You know, this is your time. Kick him out. This is your time. Cast your vote. This is your time that we all come together. Teimi le nei tātou te o mai au, le nei le ngan ma le whap. O le whanongolongo mai fo I tupulanga te le vau. Alo tātou aingo lo o lala ma papa au I o ua ta I lua sifuru ma le tasi te usanga le mātutua. Wai loa ma fau. Wai loa whai unga. Pea whanongolongo mai o tala noa tuai. I mea le malmalama atidi ai. O na o le whai ia lau tō. E kisi and cast your vote. This is the only time to shut this man down. Whai le mele. Pea tātou mele na whai a stui. Mo ia sau tonu. Au leo toi parmio. Nana sau a fole le wha malu ma. Tilo ma wawaipo la fo sisi masae e oso mai. Sisi masei manisi me fa pena tilo. I would call him the Donald Trump of Samoa. Yeah. 5 more days, Tueli Malavaso, before the election is over for the President of the United States, and that's the difference. Let's say single enough. Ele te fia whalongo Trump ia te oepa ele fia se mea moia. He does not listen to anyone or the voices of the people. He wants the people to listen to him and do what he says. Wait a minute now. Kamala Harris listens and respects people. Ana ia la o mata atu I le fontanga
Te tai o malo, ia whapea fōi, ia le chokam lea na mawai atu nei. Le fontanga muli lea ina ia whaatau e nei, lea ia te tau, le au tustala ma le au whaasala lau i Samoa, ma le tātou ai ngā tustala, ma le tātou ai whaasala lau. O lo o atangia mai ai I le tāua tele. The importance of the news media during Chokum, the Commonwealth Journalist Association. Wa lera no whātu nei. Le tāua le fontanga lea. Lea wo lo malo I whafu. Ave umalato tustala, avatu e malato footage, matu e malato articles, ma mea umala. Ai tele la le tala lea ma le lipoti le whato a sau nei whafu. A lewa uma le fono. O ai la lea sa wha putu oa. I tala, o ata, o mata upu. Na o tu si tala lava ma le au whaasala lau. The Journalist Association of Samoa, I to tonu o Samoa. Lea la whengai ma ngā luenga lea. Al mea ur whafta iei. Vevesi le amatanga. Ai wa laki fo I lava wa Aotearoa o au tangata mua lava. Na papa I le mata upu lea ma matua whaali atu lo le fia. Ina ua whai mai. Ua le se tau ua whonga. A ua ave le lua tesi ma le 5 miliona lea I le company o le MMG mai New Zealand. A le company lea o lo pipi I ia a mamanawa o istangata sa ave man tustala. O sa ave mani min star I le whainga malo o tuilepa. Tō wawa ila lena o whaase atuai. Whini mea whapea o laitu tonu o le kāpeneta. I le pae inga lena te atu nei. Ai o solo I whai solo a lato ki finga. Ma lato so tanga ma so tupe ai ma whai a lato pisinisi tonu I. The conflict of interest was already there. And there was no bidding process. I le mele na tula I mele mele. A fio mai whawina, a puru lan sporu. Sa vea foi ma teitai o le tātou a inga ma plestene o le JAWS o le Journalist Association of Samoa. Le a inga tustala ma lau whasa lau ma le sosilia. Le a le tala na lafai whawina. Ta ino. Le leo se upulafu. O tangata tustala e leili mawhauwhau e tele upu e o ailinga ngana. Ana an wha malulu mai lea tausa vea. Na paule upu leo so me lo mawhauwhau. Wha mai ola bua wha ina elo mai. Wha ina elo mai. Matu le wha funga mai e lea tuno. Lea la ua tau nuu le upu lea. A o te whai atu. Ana o le tala noa ma o sa I le mata upu lea. E le maua le Radio Samoa se vaenga. O le ngā duenga le na. Deu tu sila tu ai wa o le tele o ata ma videos ma me fa pena e sawa lai tu mai lunga Radio Samoa streaming live from Apia. Ya me vesi e yala ile. Ya le o manga yo mo fo skako kama I pat le mele. And a contribution to something that will never come by us this way again. Ai longa toi fo I mai. Pa toi au di au sesi lima se fuluta usanga e toi fai mai. Ai sesi Jokum I Samoa. Tele mata upu ai tuli mata I le tātou tādoa awa I le aso atai au o le a palu ai. A sausi le alofisa o Samoa I le aso atai au. Tumu mupule ainga ma te pau, ya, o le a tātou se e le matila I le aso a tai au. Le tātou awa, le tāno awa e te maua I le sao. A o le ngā Gagaifo Faiva I le nei as whareile. Tāua lunga atu ai. Tele mta upu, la tātou tala noa I matai I le aso a tai au, ma le au ngā o I matai. Ma le au fia matai, fai mea soli tu la fono. Yo, I le wha o ngā pea o I ngoa ma mea sina a inga.
ai le papai ai, I mea ia. La tātou tala noa, I le tele o isi fo I mata upu, ma wha au popo atu ai pea, ma le tūlanga, o le whainga pālota Amerika Samoa, le whainga pālota tuila mamanua, le whainga pālota le malo tele o USA. Ria tele nei a fiafi, la tau fo ilo whaarongolongo mai lunga o ala te tele, ia whatalo whaatu fo I nai o tātou uso I nai Riversdale, whala nei pupu, ia whapea fo I le uso ana nai misa, o le uso asa leo mua, ia ma le fionga ia afa masanga ata, ia ma uto umalawa, o masani o na whai I nai le Riversdale, mano whanga whai I tau me leanga. Wakia I ko waking whangu mo ko mea ngasa re kai whare leile mea. A waku loa ia meo skula ki ma meo le ko ka ape whare leile ia ere se mea la ko ka ngofi I ka lu I skula ki. Ki o skula ki ngare o lea o kula ko fusu I la ukalapu. Ele leile ma. E kanga ko e ka lua o ese o skula ki ngama ka e se maka o ese ia mangalu se leo le ona ia le ase mea le tau tamari I lau whafonga ma lau sila matua atu ia te oe ia awa o suanga I o le vatele mongo le ata mōre fia ia tā ua le sa vali e moli atu ia no fale finangalo ma satu ia maa a le lei whaonga, a le lei, ia, wha se I motu lai ko mai kai e lengi si o ngongo fuai. Le intinga ta olo no fuai. Ia, wha koa I ngāre pai o ngā upu. A le ole na. Ia koea ao wha le lei mai. Se o walu e whai wha le lei. Ma ta tahe le masini tā mea ki lila le 100 kilo. Ria tele o tau lau whai ngā luenga. Tāru sanga I le fiafia nā nei ma tali ngā sua ma mālolonga le pō nai te mafoi ma tina mātutua ia whape fo I le lo le tātou o tunu tawhai fio le lalurangi nisi fo I o lo o whai mālolonga mai ma sia fo I lo tātou o tunu mesi le aitele I au kilani ia ria whai ngā mālolonga whatau I tai au I le tātou polokalame o le tānoa awa e te maua ele sao le pese lea, e alo whai mo oe, whai mani e lo sai, e ala tele, o fuli lampu pale mo sai, e a mio pua a iska, a ise pako e solia, lo kai o e kai a. Manatu le mafutanga o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fat